say a bana bibidroma on Nissa so Ghana ha. Obama Moyamre, Esha, Ana Awu, Asma Yarie, Anasa stroke, why a Cassiado, any adye, a Kayadye, Anasa and Queen, and Namunyarwa who do in our Batinete, Sasabro, Anasa Kaka, Unamanin Sansa, Anasa who low sperm count. Dr. God bless, Eba Sawiyadye, Wakwampo Abawo, hepatitis B, any cocoa, Dr. Sabra, what your global count that prope, one more pair, I won't put your Udruha, on your Caprabampo, Obama Obesisia, Adibakwa, Dr. Yahwadia Pa, a crow, say diabetes crow, and now a crow beer, for the Dr. Shea, and Nam the Juma Penti, Dudwana Bonamanesa, Obabra, Omafa, Yadiako, one Tajik Sienso, Ubaru Dr. God bless, our Asokwa, TV 342, Frenon, our 0243 641860, 0243 641860. Only problem there, we need the issue there, we need the year more. You will be a free about for the mountain. 200 million of the mountain, I say, the problem. Debbie boss, but you, Debbie, she can't run, and yes, I can't do Debbie. Manager, it's a business, and I said, I'm not sure, but I'm going to be whose idea. And I said, we are going as Kaka won't go to now. I will know about a China in our at least or crime. I was a Muslim and a crabby, maybe our dear capital cost a human. So I said, I don't know what I was. Me, I said, maybe one can upon the way the humanity. But the sun catcher said, Member is come on the evening. Sending a message said, Men found for Shemmy Man, I'm or tell them if I have money. I'm not in a mind. There's also a that's a say, I can be out of waited yes, I say, not something in our way. It is our super former mamma, fire there. What if it's coming away? Why? Say, it's wood as a wooden my near the money. Now I say, young found one back. Oh, mammy, I budget, we had a whole money. Why? It's Miss Rose, I think I get in a year before, and I yell, and I want the yes, I did. It's me patrol, and no dear, my little why? May you watching it to why? Mr. Watson, why? Come to him, why? Oh, I told the beer, my Akoma bar, easy, Watson. It's a Mr. One, now what's that? A man, why? Now the open young money be a fabra. Why? What's it? What's it? Now, me, any or 50 or power, if you see the same, I know they see it. No, who bought somewhere before about this? I'm going to do something from where I rest one of them off on it. And I mean, that's also about 2 years. I don't know. Siseno, the reason for your vessel or hand and if you don't know. So it's on my view. Or more on my view, so hand. And yet there be still all to fear. It's diversity. What I say, no more free war. Not be a free war also. Was so many so obey. Who did you know, baby dear? It's done about wow. Papa, you did you know, baby dear? And it's done wow, dear. It's a way of Potopra Dada. Odiwa Musika, and now one will be an equal or Bompire Mawakasa. It's another ocean or a Wawasan, Otompa Wamana Wawadia, Shana, where the Oja Wadi. It's another ocean here. Why? What's it? I'm going to talk as I say, I'm saying, I said, Mantia, a man 1.5. Okay. No, who said, leave me in the coffin. These conditions. Your budget. Because the whole on, almost when you catch it on say, only on Pamanti and on meeting on one candidate or baby. But I'm a project coming back because once you're in the coffin. Say a move was one, your bachelor, but I don't see. Oh, send it out. Only are you going to be sending to Bosume, Bosume back now. I don't think it's a heaven. Bosume so from a month. Because life for the Asamo Ebo at the same Asuja. One swam now, it's the mission. It's not say, I'm not free to aspire my map. Bosume soon out the city about Brahasi, or Lana be the full now. Maa Akos no, the Arabic just said, Rahina to Akoma.
bosom sika am ya ba they are record na ho say the be action say be our college complete go be a your friend we will be witnesses to all our jabas on the buy na any Abraham every month yeah why this month they will be able to say all the next one this one yeah I'm with Adrian it's family number 9 yeah and the here me back from say this enye sika no entia 15 for no be buy ya we see to it say we ba me no ye aya akola ni nti o se e ka mo mienu a ye fo ho ne ye wi mo anke metna ho me kasa de ayisa but akola we mo na mo ko fa ne bae ma agura mo ko di ne mo mpa so e na mo ko fa ne bae nti akola we nti na o fa phone afre wo ba we ya akola we nti a enye se wo ne wo mpra bitwe enye se wo peninti enye se na wo yi wakono bio na mu obaninti na wo fa phone afre no enti mesra wo bi wo ha oni ni jai bi esisi akra me na sem o discount ba sika le hia me dia ba wie wo ha wo se bi akola nti e wo wa afre wo busa no akola no ti se o le bi ni wo ye o ye ni sei enwa no because say no me ti mesra o da bi pasa ma e ho de wo bi no na wa ka wo de no on say ya wo kan say we no be ma na ti o and them dey also jealous. Say what them and we almost every day around this. And you oh, make us say 1 week. I'm not suggesting say. This also we be friend. We move this from the on free we can try. And you say we move the friend more. Friend more. I'm so for friend more. But it was and the problem so we just said it shouldn't also be in a situation where the things on it see a bigger problem with you because of a friend. It's friend or friend. Never we should be reasonable. So they are way to come on. I know I'm medical so yes, but probably it should be only a plan. I'm waiting up for waiting out and that to the one I am friend. When I am friend, don't say, or no fish or fruits that I want to say about flower, so and when you yes, but I say, I won't have to get say, Obama Yale. Discover I have found was a china and then the back fine or about the want to say, oh, yeah, when did you be there? You I know they are only a problem back half away. But now, they get no one can say, and you. They are planning to say, yeah, yeah, two of us. I'm not with you. What is the way say? I'm going I don't know. I think we do it this side. No, I think just so that I my man, near sign and Makwabakasia pa, Edeba Akoma Moon, some Jumadia so, and then a yawa that no question say, and ne. Ampaya ebedwa ohuno ehaba bonfrete ebeye butu sabontuku sa wawinu sa Maa Akos me translate dia na say awia no na ba bia ewu ede amaye enu nti bomodia na ka me ho e wo Akoma 87.9 FM na yemfa Akoma mu nsam dwumadie no embra osade abrebia na yesi ade abramo no pepepe na mum no eya no ahye nso ede ama me se Akoma mu nsam dwumadie no etwa ne ho a na efa yen Facebook page Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM Facebook page no YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 FM Kings TV Wachabu Fan Live Osai Chrome TV Fan Live Now Spiritus
and also afane live eno nti ka me hwan ne yɛfa emro bo wo fiasafo bo wɔn also abie mu ko ha sanso na Labian Hotel pachi number 2 wa bie mu ko ha yinkawie zongo assemblyman information center ya biem Arimbot at 32 Kochi ni Brofwedu wabiem Adepa information center Kochi afetia wabiem BJ BJ Tacid Rubber patch number 2 wabiem sanso ana Big Love Radio was Spain one also abiemu ama Spain phobia one nyina etie Akoma Munsam Jumedie enu ntimi nua na wonso waba me sade etie bia na yade dwumadie yi abrawo na sabraso na yefra wafra bi anase opeso cha wadwene a wonso odi wadwen kire no afa ye Facebook page and WhatsApp page ho na odi abra ye na mom akua bra na ya God bless oh God bless God bless, oh, God bless. Hey, Dr. God bless. God bless Eba Complex. Osi ama me no wan se ne efri yare enti yare be na ejojo wo yare be na etete wo wukunu asanso wukunu nsa mira ye nkwa ha na Dr. God bless de o chema wo ho obema ni mu so aye mra mira ye nkwa ha na Dr. God bless de obema na gina so printing e de amaye enti ka ho ko Dr. God bless ono nsa yare enti brasa de ekua kan de yare sa de Dr. God bless me so ekuro no diabetes kuro anase kura wa kwa entumi nguo ananoma ekuro yi bi wa kase dodo opesa obenefit ne bi wani so yewisi etwa yade anase hernia etwo gonorrhea anase syphilis bema enam sa yade ben ana wanya eje bema free wonsam eya hututio kaka wonama ni yade ana massage papa bi na wo pe kompo ena abecho mni mu kompo mese wodabra Dr. Gobles oyi kompo hepatitis B ekria wan be ka hepatitis B any adro sure na adro papa pa wo ho ka onko Dr. Gobles wo obebua ama wo ho ato se pim enu nti bomode na bra oba wo de pua how under kanu ho wa wonim se ho nye aye fochem Dr. Gobles obema na chi ebechi saa enu de akua ka wo so pe babra sanso ena nkura ya wo wonu a yade bi ma wono sabra na nani so no watwintwam na ni huntintiri nyina piapia ba utumu nse wo ba ya kakra bi no wawu ka ho na bra God bless Herbal Complex Dr. God bless wo ba hwa wo ba no ye kan nyina so no sika ya baje no kete mampole kete mampole enti ka ho enu titutu mrika ma na mouth na asma kra de 1 month asma ebeko enkran ye Dr. God bless na suma enu abone sesen askwa yani Presbyterian Church no ene de ehwenu Old Health Insurance dan mu for Dr. God bless I was 0243 641 860 0243 641 860 and 0277 744 434 0277 744 434 Dr. God bless obaje so na emom obi o wa nse wodne ba beko school na ne ba na bon wa bon papa akora bi wo ho a bon na wa bon na book we die beboa nkwala no ama omo ahunade yie akora bi wa was chese utumu nse buku na wo sua no enko yie enti ama akora na bon force no wa bon enti ha ka bomadi anabra Foco 2000 bookshop and stationery ye wo books ni na bi ho utroto Rama wasene sa de se na adwena firi ne so wasene sa enu ti me so wa da open books ni makuma na no dodo achokoto wa benya bi wo Foco 2000 bookshop and stationery me so naka agiatum say yetumi ton nwoma te say maths science English social studies ade ama wo ba na as you can dagatin ye wo nwoma wo ho a wo besua efri ahyase no na lower primary primary no class 1 to 3 upper primary class 4 to 6 junior ho no mo ton pencils no eraser no color no crayon ho nyina mo ton bi ane ya ma na hunade awie wo ma hunade awie Foco 2000 bookshop and stationery one grade no ma be Metron Croport. Metron Croport. And one idea boss one. And we teach a for school moon free. And ya woof free. One logo line. Senior high school. Nursing training colleges. Calculators. Marker box. Penny pencils. Sticker pass.
drawing materials ɛde color works, envelopes, rulers, mathematical sets ne nyina no wɔ bi exercise book, notebooks ebi wɔ hɔ ɛne Bible so wɔ Bible nyina hɔ wɔtɔn book bi ɛne asɔrefoɔ emu ntungu so asɔfofoɔ no yɛ mumu nsɛm ansɔre ma ne sɛ ɔmo Bible wɔ he wokɔ afuo ma wɔfa sekan kuta na wokɔ asɔre so a ɛde na kuta wɔ yɛkyerɛ baabi abɛnya Bible ɛyɛ Foco 2000 bookshop and stationery na wobɛhu yɛ akakye a Kumase KO4 KO5 KO6 KO old playing a dynamo building one year what dear friend 0544 000015 0544 000015 and then 0544 000016 0544 000016 and then 0544 000018 ofre yania na dem ubenya ya na fe onso abaje enwoma papa ni bi na mom hyane so e wo se mafade eye Josie fashion ne sanu efeyi wo shatade na ase wakoyi ni boutique bi na ama we ya sto ye bo ase ne adwudwi wapam we nya ready made da bi unse no ma mi bi busa eno ma mi bi busa o se o ready made dey afa enam se da bi eye Josie fashion and it me some that Joe bibia obepama man wedding baby ade ko bia obehwe so no wapam so atade de ama wo ya wobom so Josie fashion only meet me there sports no and edition mu Frejo I was 0243 433 465 0243 433 465 Joe or by Joe so no wapam bi at the amount Afei Akoma FM 87.9 Yay Oh Wodi abrana bahwe bahwe ne anani age na wo sresre no Ene adekodi enti anani age na o sresre na chese fie ha yede efie ha yanika efie ha yanije ene daso ba fie ha na Akoma mu nsam dwumadie mwabo adwuma 5 years and then kayesa Rama ya tu champagne wa ha na ya bi asem na mu o efrisa asem we anu den ya bremu o na so kete ene na wo twe pepe kete da be na ade asem ne ba ha Pache nene 1 week. Ene 1 week pepe enya bosome. Pache de. Enya na watwe mienu. Maa ko we champion. Maa ko we champion. Akoma mu nsamofo o ma ya die. Ayi condemn. Master Julius. And Ishmael. Eni akoma mu nsama dwuma ye fo nyina da. Adwuma ye fo nyina da. Ma ya die. Wo se eni na watwe mienu po. Enene na watwe. Ne nsaka. Ade a wabre ho 5 years. What dia court? What dia ko hene? Chinifa Rama. Na upon to say na mi adom. When you age, wo ba ye wo sresre. Minima de kodienti a wo sresre. Ara na sresre. Yo, meni ji aji ni na ye makuma so ade amaya mame. Rama me wani ji na kasa ne nkyese woni aje. Na meni aje. Kasa de na wo ra wo na wodi kan ba ha no. Oh, there be that de meni aje. Na nanyum kra na obokra kire say Rama nani aje. Obi the message but was the solution is Akoma FM. Yes. And Akoma mu nsam. Condemn one. Condemn bejina kuyachi One better say. One ase. Ebaza ampanifo se abopusa. On say asem bi ye wo se entumi nsi saa wa brabom na se esia impofiri mu a na abopusa. Handi na amara ma say why slow no because na onyini because on say many police commander na kasa wa kra no ono commander na emu kra no wa emre ono no ase like wa uniform die bi ase wa pem dia aka na ye say ke say ne Akoma FM TV3 dey we know you say mumu die bia so ntina say commander kwa na ho de apem because omo de akwa ha
so enti me na me ka che commander say just say here na assistance keke so be me hu say e fa ne nsem akodu se enti di aka no Akoma FM etoa so because media general yin me betumi aye aye so ade ase ha panyi di panyi sanete enti ono nya sa endorsement ne ma ye na ma ka say di aka no de nye den enti nyame adom obapa nanayema kosa dem nu ko o tena adwanu mu na asase keka ne na e producer so de ne ma hye de o so de hye na mo so de bewura mu no se o mo dia kwala na ba with the media effect wontumi nyi obi ba ma ne nya wo ba bombo eja ne hyewa wa nkasa wo beba eja ne hyewa wa nkasa wo beba so enti bi hu se ma me no ohoro ntoa ho inside ho no yanko ho ho no en wo ohoro aha enti enya me ka kire tiefu etie ye ye ni agro wa ha ye ni agro wa dia koka baabi abrane enyema wo brane enyema wo me na me ka kire because tumi eteche ne modu tumi eteche no emodu on say ye na ni da honwan no libilibi no labalaba so aha enti Rama na nije adane na werehwo akra no so ba me hu akra very nice akra na wo fe oso maame eje aha na afei Rama enya ne ba sei na afei amanfo so de marriage proposal ba ye be sa mana wale no afei ni wiase oba ye no wo CPA sita ni nyina aya akoma mu nsem dwumadie no ene tumi ye sa ade no aha thank you ye tiefo ni ahwefo nso ase omo nso omo de bibi kakra be support no yenu abe ma aboduam e wo South Africa nyamisira no na nyamisira no pa okay nyamisira kwanda mbasa mba mu biam na emom no ebia na enne wo bia wo Facebook and ase wo tie yen ana wo YouTube no wasam no wantimi enyam nyina enti bono na no wabeka etu we de bono to fa kitwa bi kire yen na fe yento pada no na yemfa ye ba no enkyere enti bono to fa kire e di asem na de ba Akoma mu nsam dwumade so me de tiefu asenso ne me de ba ni na ne say me ba ko di baby na be 5 years ni matwe atwe amba ba me di dru Akoma mu nsam ne de nyame ayi bibia na oba no okodi hene Bema ne jini free me sem so de na che ne sister ba me da court me da wajo baby a Akoma mu nsem na ti me bo enti wotwe ni fie san ye pese oh 5 years ni 5 years ni 5 good years ni 5 years empeni fatina so we dey for kona bebre baby yes se me fanko bia me de koy ba me last stop ya Akoma mu nsem well last stop ya Akoma mu nsem na wo de bae da be na wo de bae and any week pepe even just a minute grant toss ye any week pepe wo bae no na wo gidie se wonante wawura ha wafa ha wunya akoda no wo bae no na wo gidie se betumi agena ma and answer na gidie of form na ashase any day because e ko ni nam baby bebre e ba no na asem gidie of form by the moment I me rush studio ha me hwe mu nipa ne emu adofo e wa de e makoma me san nya ni je se mo be gina ma me e na ampa nso ma ye nso enti na be na unsaka obayi me pa cho e ndra na mo frɛ me se wa bedu nti me magi no wa mo na frɛ wo e ya Akoma mu nsem e na frɛ me na owo hefa no wa Accra e wo woman ne ho wa Accra enti yanko Facebook live Akoma 87.9 FM na yanhwe pictures ya egusu na Akora no Rama yahwe picture we ya Sabra no na Akora no was saying me ba cho ne 1 month 2 weeks 40 days ayako hospital enti onya sign number je no onya 2 years pepepe enti ya the pictures no egu Facebook Akoma 87.9 FM your Facebook page and your YouTube page Akoma 879 FM a sign our YouTube page wo afei na ya ba be yi ya ba no akere na before no ya show video bi a enra oh enra ebra Rama ekoye okokra no osuro Rama me hwe nanim am no de kwaje Akora no a
wotimi se na ehu abon ana me se ma me ko na enti sen kane no a wokon ya yabro wo no we dia wokwa obi amo yabo pacho debi obi amfane sanka ena won saka wo ba no saka me ba boko ye hwebra wokon hu wo ba no se na ho ye ma na meni age even nin cry ndra me de ni bedu fie no na abofra ni isu okay na me busa ne se adan na wo su oso ma feel oso na my basa no wura ho enti yenko ye Facebook page wo na da so no mami anensa ka ne ba 5 years wo no na nensa beka no yenko ye Facebook page ni yenko hwe video no ayede atoso no na chese otimi sa ni gia bebabi ani gia bebabi ani gia bebabi aha ehwe na beben ye anonso mo kofa firi hene abeben ye tuatua mutiri soe anono mo kofa firi hene no 7.9 eni yato na no ni ade bibia se ne hwene so wotimi sa mother and daughter they are happy mother enti bra Facebook page na be hwe na sa ni gisam we dia men pase men ko amehwe enti bra Facebook page ho na wafu ani krotwa wisie be hwe bi ai kwanda momra Pastor Julius na metase na video no momwa me video no me fekeke Pastor Marco the video no that's one o video na on say so many years na Rama epe ba and ba onya ne nsanka no Ramadan chen when ye o video na oda utimi say na ni age ase de obi ekuta ne ba na oje na agro na ase oni ni di agro se de ese oni ni di agro he Snapchat o se de na ode atwa o sere na akola no so sere akola no ko enu ase de wa akola no so enu kire se na akola no so afene maame because ori anko bi anko hu na chese bi anka akola no dimi na be sa ase areho bi anase bi a anhye da nya ne de ba ori a utun se akola no so eni age ne maame ni ti da no so kakra ewumu ana akola so ni ti ato ne maame so enti ewumu di adana na chese eni ji aba ma ko eni ji aba pa eni ji aba bra video no very nice very nice very nice ekua trance Pastor man ekua entrance kakra mame ekua so wo hwe video me hwe video no mako na se ya ne tie oba tan bia ne ba efri ne nchen ache no wo hu na o ayete se de afei na akora no kra wa wo ne foforo wo se ya wo no akora ne foforo ye de na ye de ato wo so wo sa enigie no e na ba mu nti utumi hu me se efri se enigie we no eye soronko enye ni pa nyina na enya ne sei wo ba bresa na samre wo hwehwe wo ba kama sei na wunya no a adano ansha wutiri kura esa wudisi wo ma wo ba no enti na rama eba eni o ma o to ne mama ne ba ni di awo to ma ni di no to ma ni di o sere na wo ko na wo ba eye saa na ti efisa wo eya ne wa wo bia nim se awo eya na ye de wo ba ko se ba bi sei na wo nsaka nyame anim nie eya na wani so wani je wo hwe wo ba nanimu a na wasere wo hwe nanimu a na wasere enti ani je nko na rama one ne ba na omu kasa wo mu omu kasa omu di nkomo wo mu one ne ba ne kasa like mo bo amobeti na o kasa o oda obi oda fans of Akoma mu nsem fo ani na obeka no ha kire yen eno na kan wo okay yemra na ye ne e ba ne fenzen Mafia FM 87.9 Efia kasagu mu mame why Yes. Mafia Yes. Mafia Yes. It is say Yeah. Wo ye pa Patron. na wo be wo mame no na wani age na wani age sen ka bibi kire me metie o Na mani aje sa wa ba min chen. na wani age so mame aba won chen na hine fa na wo Na mu wa kra. na wa kra na ni wan na wo ho Na me nana. na wo no na wa kra sa ho ma wo be na wo kra no na wa fe o mame na ya na wo frɛ no
na ya wo fra mama na woni ne kasa mama fi wo mi hu ache na be na ba hwehwe me ya na wo ma ona na fra mama ma Debbie. Aden. Mama son na ya kan chon friend. Oh. No so anu na ya kan wo hu no. Enti se say die wo betra wo mama wo anasa obesa akwa akra. Betra mama wo. Wo betra wo mama ho. Na wo ko school. Na wo gina sen P1. Na wo gina P1. Oh, enti adwuma ben na wo nyina apesa wo ye. Wo nyina ya obi su nyina meyese wo de adwuma ben na nyina apesa wo ye. Oba dai. Sama mini wudi nkomo wase. Wo ka chem se wo nyina ba ya adwuma na ya adwuma be. Me soja. Hey! Ubedi soja wo hunu. Ne maami adane no amanu. Oso obobotire. Oso obobotire. Ne maami adane na adwuma na amanu. Eju obobotire. Eti bon adam rama. Ada na apesa osesa akra no na adwuma opesa wo ye. Ada na apesa osesa no. Me baba ko. Oso obatoto nam. Na wanya biawe. Me ba George oso obatoto nam na wanya biawe. Enti ono so hwetira eya ne fe. Enti obebotire. Oso obebotire. Enti Mafia. Edi asem na wo ka kire Akoma FM ni Akoma mu nsamfo nyina. Dia na wo ka ne video mu no. Edi asem na wo ka kire ye nyina. Na me ka se. Akoma FM 87.9. Woda ye nyina ya se ohu. Se ya je wo aba ya je wa mama me ohu. Na wini monyomoto. Witime to nyom. Uko school ya eche onyo. Enyom ba ni eche school. To be tell me. To kakre bichira. Akoma 87.9. To kakre bichira me. Wasi what the other person this child can't keep secret to. So kakra bichira me. Ora fiahu. Enti for. And na yeba my friend wo hwe no na wo hye say your Facebook no na ejina so pampe emonani ejina so pampe emonani enti wo hwe no na wo hye emaye Matilda wusansa wase hye Rama twonyom ba ko na ka bibi kira ye wate eni gyenyum ne nyina ye nsamwa ye ne abrisi ebeso hwe ye ne nyina ye nsamwa ni yanko Ase danka o nyamia oni yewo Ninyema eya oye wa Ninyema eye shira Nine free akwem Rama yan to bi to wadie Mumma ke me ba edu that's it to aso Ase danka o nyamia oni yewo Ninyema eya oye wa Ninyema eye shira Nine free akume munsem Yada nyame ase enti dia Akoma mu nsam dwumade ye tumi ye no do eno nti ena meka sasa wo problem bia enfant na fie na emom no bomode a sa wo de beba bedan ekua
Akoma mu nsɛm wo de wo how bia how bia ka ho tru mi ka wo yitwi na ka ho dru ha wo hu de ya ma rama de ne de ye se ye friend kontomere esu amaye 5 years asem no esu amaye na condemn timi bonyom o timi de bonyom sebe kontomere no obunimu e wo beto ne na eno ho adwuma na ye de ye te ha ye enti ka ho da bia wo betru mi ka ne bra na ye nje wo de no na ye beka asem bia de beso aye bia ye beka nye ba so ne de e che kuro yi ya kase ye di nsem no ye di nsem akopem se mo ba hunu nse ye furu nsem eti ye tu nsem na se eti na ma ene wa ya de bi so enwanwa ene wo suma obi ma ne ko di nsem no na ono se ya tena se kura kan yes, I bet na dance. Okay. And in some na woodie no, Mark on Yamisha. Oh, Shamon. And Nepa was there. As some way, dear, me, rum, and our two and a chair so was a cow and cow, as some way quite naso. Neka, it's in the Pacross sea, one dance and a honya day. And Tono, okay. And to also dear, my young man, no, Akumemun some, yes, and what's Nasi. Now one also dancing. Okay. When ye on quarter was yes Rama quarter it's no try ye ba sisi awai yo nti ye hwe afia hwem ya se o me ba sisi awai ye beto party why na ye the party to aso nyame nsira ye tiefo ne ahwefo nyina nti ye ne nua ben so antwetwe nkomo obapa mame ye mo ha ye no na pom te sen pacho nyame adom udin Bibacho ye frame me Rita. Rita, wasam na wo de ba ha se no a ya boa wo no. Bode tofa na edase. Ni ehu bra wa bre. Ma bia wo de akochinchine wa chinchine mo bembe. Station bia di na boa wo ba ye. Ya de aboa wo. Bacho yo. De di kan meda nyame ase. Na masan de ase de tosu bi mama akoma. Fo. Ma ko ni tim. Nyame nhira mo pa wanya mo kese. Amen. Asam no na eden me ba na mini ani da so dan so nyame na madawro ma me pa cha o mi free techi man bie asam no akọ human right wa ma akọ social welfare makodox akọ mia bebre kuma se makọ mia bebre amintimi modin nanso nyame adom even radio stations awodo nya asam ketwa enti dar me bie me so me tv kens me de to hwa na muhu ye hwa na menya agidie se hade ye beba nyame so ado me beduru ye na mosom maye ama bibia na ye de ye pese hu asem no aye de boa wo no na ye de me ni be ma bia wo akora no hu no wo 6 months akora na nya 6 years ohu no ohu ne da na akora na nya 6 months ai se wonya 6 years na be ma ni hu ne da ohu ne da on frame onya me hwe asam no mu oya na misika so 1000 Ghana akodi ni ho enne nyame adom 1000 Ghana no maje nyame boa wa hyeda obetua enti mete ha aseda na mede ma akoma enti obi na wo hunu ne ba no ende wo hunu akora no ene wo hunu akora no wo hunu ya de no ye awere ho sem ne se bia kwatena ase na wo hunu akora no hunu ne papa na obi sa me se ma wo ye hwan ni na me se wo papa ena ni odi mirika ekoba mo no enti ema sister ba ko no kro ne me ko yense ono kro ni wefe nko video ye de beto ho ma obi ahu se de we akora ni si ye no nti ma ko mi hu asama me nka nkere mo nyame hira mo nti me ka kire tiefo se wa wo problem no so se de me na me se sa problem we e betimi asolve enso nyame adawro ma be beduru akoma ma ya mama kuma atomiyem medampo amenda ya akoma ma wakuma atoyem akoma atomiyem akoma mu akoma atoyem meda na menna adama dwendwe ena sister me ka kire se mitiye me ya na o ka kire me se minya dwendwe na haya beduru ni die nyame ne mwadawro ma se bibia ya boko da be na de asem ne ba ha me pa cha me ba Benada no Benada ai Benada ben na no ya last week Benada na da ben this week Benada eno kwa ma mantem me be no ma pon program no enti Benada
Wukuada and then war. Bibia solve. Bibia solve. Bibia solve. Some 3 days. 3 days. You did 3 days. Some says yes in within 3 days. Within 3 days. Bibia solve. Yami shamo. Yami nya obia kuma me wan some men kan kire mo. Because now I am a gathering. Said the ben pan na same way. Ebetimi ya solve ama me ho atome. Akola ma wo ni ne papa. Me friend no kora won fa. Nanso nyame no madawro ma asem na ye boko nti nyame hira akoma tiefo obi biala wo problem so said den kora fabraha na me so me ko etechi ma me ko ye campaign wo so ko ye campaign wo nyame hira o ye da se enti nyame hira so ai mo fa sumdwe nko amen nyame hira mo pa enti said ye wo ha oni sitie bia no wo betimi afre me producers e was 0246 824549 0246 824549 and 055 36 721 73 055 36 721 173 and I say 0246 90 3987 0246 90 3987 wo frame producers here said ye enuanum bi edi adanse no wonso bedi adanse enne asemu aye betra so no wonua echempaw ye be mapa we wo be wo shenatade wan kwawro ni security atade kura ngo wode natade ni nyina ena de aba koma mu nsam dwumade so ye ne enua be men hwehwe nkomo be me na ye mo ha ye na me pa cha munye ne mic ni ye mame trase ye na enshana no mame wodi me pa cha efra me kwabra jiman na na afri ba he me pa cha me free emna ene bai area yi ba bia ye din Maa Akos a ma ye din me tie won sam ni nyina me pa cha edikan no me da 87.9 FM Akoma uda Akoma so na me pa cha ene say me ne meji bible e de asu ansan matoa masem ne so me pa cha ai me pa cho se de enti maji bible se nukre die enti na ma pesa me je bible no enti ma bible me pa cho ye ma bible me pa cho ye bible ne manu me da se se mi kita bible ya masema ya ma ne bible wo ba ya wo be di ka na asem no wase maka ma asem age samo ma me bible na me se twen bible ne ya de be ma ho mi kita bible ya me de sue se nukre bia wa asem no bia no meka se mi twa ento so de fa oba no so a mi du fi a nyankopon onye me kra mfiri mi nsem ya no aden mi nim dia ma me kasa anu ade yo mi nim dia ma me kasa anu ade yo mi nim dia ma me kasa papa anu ade yo mi nim dia ma me kasa yes nyame atwetwe yo mi nim dia me kasa ana wonu se nyame fa no nto ntam mi pa cho da bi mi nim dia ma me kasa because many abre pa many abre ani say mi sia matra adjuso pen na bla bi ono ya fa no bla mensa mi nom na ti se wa kura na mi tu free se wa kura no me hu bra ni bia ma kopim se mi call duty wo adjuso filling station me wo hono manwuma na pa na mi ti se ka bi ebo aben frɛ mi twa mani no na ya bra na enti no na oba bi ate ne car ne front mi so mi ni bra na eyire ana mi se da bi san se oyire na ti ka ya ni mu ana ana o se o da bi na ye onua ba na oba ofra brodu nkwa ne ba se obepe bema bi ede no ama no enti no se ifi se mani je no ho a memra efie na yenkasa na mesre ye enti mi pon djuma no pa no mi ko fie no no mu nyina e wo ho no no kuta nkwala mienu that very day so no na just okọ abrodu nkwa ana me yeso mani je no ho ana yeso obepe so oni me kwa kohwe mi fie enti mi ni nyina e ba efie e be chemba bia metie eno yeso omukọ aba na mjam kwan ma omukọ yi enti omukọ ye no ne boso me so na me okrom ya ade me wo hono ma apena mte se me phone abere me koma phone so no na ye oba na eno so oba be simachi enti de na me ye okrom bia me twa so na me ba afie no ati main entrance me bia gate na apena no nyina ekọ fie me so no se nipa me no ti hono ma ekom de ya enti first thing the medical bisa say what did he woka so ni di amape aduane bi ama wo adi
ɛhɔ ɛna ɔka kyerɛ m sɛ onidi na meyi sika ɛsɛ ɔmeɛnkɔ dwom na yɛnkɔdi dwame noa aduane ni enti yɛbɛnoa aduane adi wie yɛpɛ no ɛna meyɛ so mɛkɔ akɔdware na mabrɛ ɛhɔ na ɔyɛ sɛ wɔne bɛkɔ akɔdware nam sɛ yɛnyɛ ne saa menim sɛ agorɔ na ɔbaa no ɔdi o enti mewɔ hɔ nom a pɛde hu ɛ sɛ ɔde ne nsuo aba bɛgyina adwaeɛ hɔ nom enti na m'ani awuo me tirim enti ɛbaa saa nam sɛ okay ɛnyɛ asi awie mene ne nyinaa ne bɔɔ mu ɛdware wieɛ yɛdware wieɛ no makɔ ɛdaa mu mesiesie me ho ɛna ɔbaa no ankasa ɛtwe bɛn me wɔ ɛmpa no ho ɛna ɔma meyɛɛ deɛ mene ne bɛyɛ nyinaa wie nti ɛhɔ no na masan fɛre mɔɔ enti ɛhɔ nom no ɛna ɔbaa no ka kyerɛ m sɛ wɔn wɔ ayie wɔ wɔn kurom nti na ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛkɔ ayie no ɛhɔ ɛna bisa sɛ na ɔkɔ ayie na ɔbɛba da bɛɛ ɛna ɔso ɔkɔkɔdu ne kurom a ɛna ɔbɛkyerɛ sɛ na ayie deɛ wakɔ a na ɔtwe na wasansan wɔakyi aba megya ɔbaa no kwan ma no kɔɔ n'ayie no mene ɔbaa no bɔne biara ne yɛ ntɛm yɛfrɛ yɛn ho di nkɔmmɔ sere fine ɛwɔma no mafrɛ ɔbaa no wo ho te sɛ ɛwo nso a mefrɛ no a ɔmfa enti ɛma megyae no ɛfrɛ mewɔ hɔ nomaa na ɔsan frɛ bisa sɛ na adɛn na a mefrɛ wo a wompɛ sɛ ɔbɛfa fon no obie na no a ɛyɛ nkɔmmɔ dada yia na bisa sɛ ɔbɛba da bɛn no so wɔnim da ɔbɛba enti mankasa mewɔ hɔ nomaa na me phone ɛbɛreeɛ me phone no bɛreeɛ pɛ no na ɛyɛ bɛrima voice nti mefa phone no ɛna bɛrima no ɛka kyerɛ m so ɔhwehwɛ ne nuabaa ɛsa ɛna meyɛ sɛ ɛsa mene ne ɛkasa duro baabi so ɔne me nkasa nti ɛma memfrɛ no biem ɛhɔ ɛna ne nua bɛrima no ka kyerɛ m so ɔkɔ abrɔdunkwa central hospital ɛhɔ ɛna ɔkɔkɔhyia ne nuabaa no nti na ɔnim sɛ ɛyɛ yareɛ ɔmo kɔɔ mu no na ɛyɛ nyinsɛn ɛna mka kyerɛ so sɛ nyinsɛn deɛ a ɛneɛ nokora sɛ ɔbaa me hɔnom nti mentimi ndinae sɛ ɛnyɛ me a na megye nyinsɛn no atum nti ɛhɔ ɛna mesɛnde ɔmo 150 Ghana mede maa no ɛdi bɛɛ 3 days no na wasan frɛ me ɔfrɛ me a doctor se ohia emogya na 100 Ghana na ɛkuta me na meyii emu 50 Ghana ɛde ɛsɛnde no afei me hɔ noma na ɔsan frɛ me ɔpɛ sɛ ɔba na oni sika na mka kyerɛ sɛ ɛsa ɛnyɛ wadwen sɛ sika no egu hɔ nom ɛna mekɔ anoma akɔ akɔsesa enti wote baabi wo se wonyim meso te baabi mɛda agye atum enti saa na ɛsɛ deɛ a bɔ mmɔden na foro kaa ɛbra me wɔ hɔ noma na ɔfa kaa ɛbaeɛ ɔbaa pɛ na ne no kɔɔ bank ɛkɔkɔ yi sika ɛne ne kɔɔ ɛmena hospital yɛkɔɔ mu no na ɛnyi nsɛn meni ho asɛm biara ɛka mene abɔ bɛyɛ atena bɔne biara ne yɛntɛ mehwɛ no deɛ bɛrima bɛyɛ biara na meyɛ afei mekɔ adwuma nadwo a ne nayɛ mu no yɛ na mepaneke kakra ɛna meyɛ sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɔso ɔba panyini ɛwɔ hɔ nom enti no mɛma ki sure sɛ mɛma ne ba panyini no aba bɛka ne ho ha sei ɛna mesɛnde ne ba no sika mewɔ hɔ nom ana ne ba no ɛbaeɛ mehwɛ ɔmo fine afei bɛduu baabi na bɛnya adwuma mmienu mekɔ ɛhanom anɔpa a na mekɔ hanom anwummerɛ because meni sɛ ɔnyem deɛ ɛwɔ sɛ meyɛ bia na sɛ mefɔ so na meyɛ before a mɛdu efie no memeki sure ɛsɛ wadidi anaa onidi a da biaa 20 Ghana na mayi ɛdeɛ ato hɔ nom ɛwɔ mu a na mewɔ fa ɛfiri Accra bae ɛna ɔbɛbisa m sɛ ɔbɛɛ ofiri fan ɛnam so mene na ɛwɔ efie ase na mene na afa yɛfunu ɛna mewɔ fa bisa sɛ onim ɔbaa no anim abusua wɔse aane ɛna obisa sɛ meso menim n'abusua ɛna mka kyerɛ me ɔfa sɛ maka kyerɛ no sɛ ɔma menkɔ n'abusua na deɛ ɔhɔ biara na yɛnkɔtena ase ɛnka ɔbaa no bie n'ano a ɔka kyerɛ me sɛ gye sɛ wawo ansa ɛna me ɔfa sɛ no yɛnyɛ ne saa ɛhɔ na me ɔfa bisa no sɛ ne ho deɛ na matɔ ɛna mka kyerɛ sɛ ɛnneɛma ɔde bɛkɔ awɔ so deɛ matɔ ne nyinaa ɔbaa no bie n'ano a mentɔɔ ne hwee ɛhɔ na meka kyerɛ sɛ mentɔɔ hwee deɛ a ɛnneɛma no asi dɛ mu no kɔkɔfa bɛkyerɛ me ɔfa ɔkɔfɔ baa na me ɔfa sɛ na obi a so ɔntɔɔ hwee no wei ɛyɛ deɛn a ɛna ɔne nyinaa bɔɔ mu ɛkɔɔ ɛdɛm ɛna obisa ɔbaa no sɛ ɔbɛware me ɔbaa no sɛ yaane ɛna obisa sɛ mɛware nam sɛ yaane ɔsɛ ɛne ɔni ho asɛm biara ka ɛhɔ na me ɔfa ka kyerɛ me sɛ ɛna asɛm akɔ akɔfa ɔbaa bɛtɔ me ho so no nti no sika ɔde mama tɔ aduane adie no
obedane ama oba no na so mini ho asem bia kan na odane 1 million no de ma oba no etu odane de ma na apɛ no meso wo 2 million ɛwɔ hɔ na me yika oba no ho sometimes ni nse no aba animu a enche no a na me yeso ene agi seska we sei na kɔ wo bosomi bia no me du sika ebebre o oba ne gi sika na o ka chem se sika no esua anam ka chem se sika ne sua o se me de 2 sister bia nim se o mi san mam se sika se na ope o ko bia na no a ope 8.5 million am bisa se sika na wo gene dia na wo de kwa akoye o se anu bi na o de bekɔ awo so anu bi na o de betontoma anam se o entoma no onyin free ma no ye me ma sɛdeɛ me ka wiase mu sem bia oba no antie the year 2019 me tua me ka pe manyi me sika subsidy na me kan sika ni nyina ade share ne nsem enti no be ka me nsem 5 Ghana na ka che esa akam se nyina 5 Ghana enti ma be 5 Ghana so me sika so na me fa bi enfro ka fa bi nto aduane me kan wiase mu nsem bia oba no ama me enti na ma me di ya wo me mu me wajuma ma pe na me te sem phone no berry me koma phone so na oba no so wakwa akodu na so ene me danyame asese wakwa akodu asumdue mu afi efri hono no me ho na oba no afre me February me fa ne chop money me na ena me ka chen se minister ni bi waji ska enti se we se o san pe chop money ena odi abufuo kate call no March sa pepepe na osan ye enso ni ska na me fa nkonkon ma no nyese bia eye bo apaye ne ho niema ena nam de etoto me wo hono ma no frɛ me eka kyerɛ me sɛ enti me ma ne ska nto aduane ni ena so nya bo kyerɛ me ska no bebre o ena no so ogya a kyerɛ di afi me ho ano osan frɛ me o frɛ me a ekom de no kasa no na me ya na me yi 150 ade esende no wan frɛ me biema kopin sɛ we duty was stadium ho ena oba no frɛ me ka kyerɛ me sɛ o hospital na doctor so be ni operation ti wo hia 400 Ghana ana me ka kyerɛ ne sɛ da bia me wo no sika bia ni me ho nti sɛ o sika onfanye ma betu sika no ama no ho no no de abufuo ekate call no wan frɛ me a the same day no eno san frɛ me o frɛ me a ade no anye yi enti o kasa no na ma dwo na kakra o se me fa ne nkyɛnse ngu ka mu mrɛ no na de hye me pon adwuma nko ka fie na me fa ka call na ni fie omo ho no mi duru ho pa na me sia ne nua sofo no eno oxy akontade na wa pie mu mpofim san so me ba behwa ade akọ afei me ka sorry nyina de hye no onua be ma di manim ade me ekọ fie mi duru na me nim ne ma me da mi duru ho no na oba no ti ho no esi eniema na ma me fom yenu bi so eti ho me chia o mu nyina no mo ma me akonya e ma me nsuo aha eti ona ne ma me panyi no ebisa me se esa ofi ho aba me ma nsa so no to o mu misa no oje me ho no 8.5 million o mbisa no se eye no kure e no ka chem se esa okwa wo so frame na wan frame e na me se o eye no kure so frame na ba bia me wo na sika bia ni mu kopim se o kan asem sei e de ekire mi enti eno anti na ma me tu na mo ba se me be pe no kure bia e wo asem ni mu ansana ne ma me kuma no e ka chem so e no kure esa wawo na oboka 4 million so ma so e ka ni mu ansana o mo ma me kwan ma akɔhwɛ akola no from A to Z akola no fa me ba bia A to Z of fa me ba bia A to Z wanya wo bibia wanya me bibia yo ba na be me pa cho yo ba eti mi pie me kɔhwɛ na me twa no to me phone so mi pie ba epe no oba na senior ma me ko so no aka chen so e de radio asese waso ya wasundue mu wose ensomi mu na msa se ra me no problem na mi so ni mu no eniema na osi no de nsabo so no tugu mi so ana mka che ma se wan husuban ne bana adana di a kire mi me kra de manfa anya asem e ho no bisa se sia ne kra kra se so ba me ba ye no ma anya ahoboa enti se bedu kumasi a me sendi ska amano ana me ba kumasi ko kwa sra oba mfa ska nko na me ninsa because of asem na o ka kire mi nti enti me ba kumasi no me ba bank ebe yi ska e de sende no me sendi ska ne ma na no asambo ska no return na me ji sika me ji sika wa bo sika no return back to sender yes sika back to yes sender eti me ji sika no
my friend me friend phone so on fa ono so friend my friend biem me wo hono na ne ba panyin no efrɛ me o frɛ me a o se o dada ada na ete unka che sanam so e no kure me pesa me ba na me beto me ba din eso de o ma me e ntia ma me hu se me ba eno so ya me mra na e na bisan se na ma se ba o fa no so o jiran che na o fa phone ma na me ne nkasa ti mi chia no no e na ka che so ase me pa chon pesa me ba na me beto akwala ne din ma se ba no bia na no e ka che so ma me ha me ho na akwala no so fa ne e ma me enya ba na se esa se sei ma se de mitimi no enkasa enko akiri na me frɛ oba bisan se na wo na so fa akwala no e ma me enya ba no e no se ho ne kan na me so ye wa o ma me e ne kan so on kan ya enka ma me no on kan mi a me no e kasa no me nkate call no de mu ya se wakate call na che se e ya asema oba na kan kire ne ma me no okay enti me call zongo police stations dofsu na me ko susu asem ni nyina ho de e kire no tim susu e de kire dofsu fo no e no mo ma me lete I want the one more amwa unti on the free okay enti no e ba ne sa no e na me wo ho no ma enti na mo duty e wo we Treasureland me ho na ne ba no assign frɛ me ne ba no frɛ no ya na o ma me so person me e kasa na o mu ni credit me frɛ na sum ka che o sum ni credit e na me de adwumam lai e frɛ on e na bisa se o so no me won komodi en komo o si on komo no enya phone so komo e ye one on one e na me ya se ene on ti komo no ho nkire me okay afi okobie na no a nyinsa no onu kro no oju so no wonim wodi nyinsa no fi baabi na bia no ka chen se wa bodam papa wa ba ne friends en wodi Esther Sam oba Esther enu Esther so ne nya ne fi he wodi Esther Sam na ka chen se wa bodam papa adenti na unu se wodi nyinsa fi baabi na me so na wodi e ba besa ma ahwe amu wo wie afi asa na be kan asem sei a kire mi na Esther otene me pa cho abrodu nkwa abuase ai okay eti e wona Esther te me pa cho ho na Esther e nya Esther wodi obi ba kwa mu obie ene ne so ya se nya Esther wodi obi ba e kwa mu obie eti e ho e no ka chen se enya phone so komai one on one e na me so hia me ameba me pon adwuma pa na me fa aka e ko e ho no me du ono oni ho no na me din nsem nyina agu o ma me anim e na ka chen se Esther so ne me won komo so minim enkomo kro ansa na metie enkomo kro je se me hu so ma busua panyini eti asem nimu e no ma ne ba bo ne de me ko abusua panyini ho no e kokko chia pa na abusua panyini no ebisa se na branch e ofifan e na no fa ka chem se me na me ni Esther wo a on person de akwala no ebe ma me okay e no sisi ya no koka yesi onye me de minya abutia no soma mai kokko frɛ Esther ne ma me bai ma me ne bai pa na ebisa ne se oni me o se ya ni uni mi wo kwan be so o so me na me ni Esther wo a Esther person de akwala no be ma me me ba ne titiri ntiatie nyina se Esther de wo ba no kwa akoma be ma me pa cho ai na ebre ban ndanda ban ena sa wadamfo no ubeka yi akro ya wadamfo no de Esther bre wo 87.9 Esther na ka se o de akwala esu ekoshema 1 year Debi bra wodi hu Esther de di nkan bra mensa yes ma ka sorry nyina eti afi ben mu na the year 2019 na 2019 yeah ipacho ai na no was so the Esther kwan no o say odene kwa akoma odene ebre drivers on bia mana aware or the Esther bread drivers be me pacho ai Esther bread drivers be na pacho your driver me pacho there be oh yeah then me security officer na den akwaje driver ni awade me pacho say me me to me hu bla no e no ka chem say na manage no ho dia na me mra fie enu sina ma bitu na mo eko ifi eni na che say Esther ne ye ton no ana me pese be ka we ba meka ne hu agbo no so because ye the Esther ba ne bra na wo hwehwe mu nse boy no Esther bra me pacho o say ani nua no o say ana me pacho say ani nua no tema wo start say wo kwa abrodu nkwa busuafo no wo ko hu no wonu te adwesu sesi amene wo e ka say because of that same way see anything ama Esther no wa patunu ne bra na ya aka enti ya de Esther kwa akoma be ma wo ye driver ni awade ena wo ko hu Esther en wo se ne se wo pa ne dia me na fa nkoma driver ni bio me de na ma me pacho ai enti
ɛda no oni Esther Kofi sada no me pacho me ne Kofi e ma no kokofhwe ba bia metie e ma me say gya ne kwan ma no ekoi bibi ko so sada no me pacho sada de bibia ankoso enti okoba ye no ne bosomi okoba ye no e na bibi sa ekoso eya dan e woni kyerem mu kakra me pacho said ade ne sikoso na woni kyerem me pacho said esiko ekoba ye ne say me ya maju say me kwa kodware e na okachem so woni me bedwa am kachem say enya ne sa because me hu enche okay no adi kan de enso na ba bedwa abesi adware ono obra me dware e hono apena ma me hu me ne esa yehu na say so waba say wo say waba besra enti dem na li woni ne beda woni ne da be hu ne ho enti di enti na so wo kwa akwadware so no bedware am person but good di enti ma me kan esa na say asa be ma de wo hu oba afoforo no nya prekope na be fiti ene obefiti prekope ehu ne ho this emre kakra ebe mu ansa enti na wo pemre ba isan okay good me da me na me nya maju se me pemre bia but ohun mi hu ewie ye no e ma yi nyina call de ma bibisa e call na Esther France oba besra me pa sure friends oba besra and France oba besra wo no na wo oba besra wo bo di nkum bai me pa sure de wa fa nkum mo de besra wo na wo ba France oba besra na so ka cheso okay mate bra na besra me na oba me pa sure na me minim adwenukura ekuta na entiema obai no wan se de pe me se ne pe na wo se oba pe na oba so oba besra wo ya me pa sure se be ma se oba pe na se opeso hu oba na enya prekope na be fiti ehun no so oba no oba no mre na mu nyina mu steady mo ho ehwe ansa na se obekọ oba no ho a wakọ oba no enya na wose ngashia Esther wie ye no enka wo momutu ana makora busuafo na akohia na busua na enise nka ma Esther besra wo fie honum na me ye mistake kakra ero da me ditum pa me se ene bayire wo fie apa na Esther no wo ma okacho so wo ma me pa cho wawo ne ba panyini ama ne ba panyini no aba bawu 2 according to sources no yes na wo ethical kra ontimi enwu biem until say obehia me Yakopon edom me no akwala we a ene ono me de etwema nso no okay nti meba mi twa me ho aba na nsem na mu oduro no afa na wo be ya no ya wo videos ne pictures wo ho ya de be kire Esther eni akwara no a ye wura so sano A to Z no ye de akwara no so ebe kire mo ye twa ho aba sesi a ne yentina enko ba bia Herbal doctors at Dawson. Now, so the pneumonia dinner dear Procope, a doctor, God bless. Or draw or say a dear say a banner be drama on Nissa so Ghana. Obama Moyamre, Esha, Anna Awu, asthma area, and answer stroke. Why a cassette do, any idea, a tired and answer and queen, and no Minarwa who do in our better Sasabro, and answer Kaka, when I'm in Sansa, and answer who low sperm count. Dr. God bless, Eba Sawi idea. Wakwampo Abawo, hepatitis B, any cocoa. Dr. Sabra, what your double count that crop. One more pair, I won't put your Udruha on your capra bumpo or Bamma Bassisia. Adebaqua Dr. Jawadia Pa, a crow, say diabetes crow, and not a crow beer for the Dr. Shea. And none the Juma Penty, the Dwana Bonamanesa, Obabra, O Mafa, Yadiako, one Tajik Sienso, Uber Dr. God bless our Asokwa, TV3 for Netua, Frenon, our 0243 641860, 0243 641860. Dr. God bless, Udi and Wajuma Fatao. Emi niaba, mi hu watch pa. Na so swat you. Aden. Bo akwesi, me da me na. Me hu tete mi ankasa. Me dwonso sa. Amade achi na mani so eye mi wisi. Me num so pi esikyire so ewo me dwonso ni mum. Eni wonya diabetes so. Ne ko hu doctor na. Ani, mako doctor. Ama doctor kase esikyire yade no manya bi. Watwa mpane insulin ama me se me ngonum prenu. Na fe me num tablet bi so enka ho. Enso ni nyina de tie anete. Ajwa, we de nye insulin and na tablet asembiao. Furniture Savior Food for her. Dr. Savior kofa duani biaba. Ye fe ni Savior Food. Eye duani keke. Na so wudi no. Ne 2 diabetes ase complete. A doctor food nyina agiatu. Nti framu sesia. Na pe Savior Food ibi. Na wasiche yade no. Sebe tukura. For Dr. Savior. 0577 201495 and 0555 789698. Savior Food. Etu asiche yade ase kura.
Roma Fertility and Specialist Hospital. Ayayare sabia sronko a edemufo a Ghana ha. Yedi abefo mfidie papa horo na ehwani mani pabiara kwankro yade adoko no. Nyama yare sapre kope. Awo aye wokoda na. Efiade bo sen na wachi ayare sabia horo. Nanso ensiaga. Menua. Roma Fertility and Specialist Hospital aba mawai. Kasie broswo. Akoma yade, kokram yade horo. Prostate cancer, cervical cancer, and breast cancer. Etri dini sisi yade. Eha manfo bebre. Enu nti Roma nam enendu fosku dam foso. Bete o yare no te amao. Ekwa kwani ankwankra. Roma beboa mo ama mo asi yare ho kwan. Obahu Roma Fertility and Specialist Hospital. Mo asi ebo IPT Junction. Ebe asi ebo fitting area. Frayen was 0204 227858 and 0269 987479 and now say 0543 267273. Ruma, here is Shapai, Nyame Bokai. For 2,000 bookshop and stationery. So was Santimantem ha. Now we pay a woman mitre books. Adabama oba esuya dia. For any tre. For 2,000 bookshop and stationery. And woman what on you so Ghana Education Service. What jatum say a year. A mathematics, science, English, and also social studies. Our woman would do edema and quada a one nursery, kindergarten, lower primary, upper primary, junior high schools, senior high schools. A nursing training colleges are would nano and woman be a war pediatia wadian ebi wo ho se wo panin kronkro na to a se wo tun so apoton so a eno so akwanya da ho calculator marker board drawing materials mathematical sets exercise books and a notebook se wo pe bible version bia for 2,000 bookshop and stationery e wo Kumasi KO4 KO5 KO6 and a KO old playing building ni mo a 0544 000015 for 2,000 bookshop and stationery. Any man there for say. Akoma 87.9 FM Sonoma Sugwamute Yamamu nyina akwaba yesem babiem ya yene yewrai etwetwe enkomo yewra kwabna gemai agema no pambo ene yene no etwetwe enkomo nti join in our Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM Kings TV and FM Osebrom TV yanto 7.9 me pacho etina akoba ne sa no na me wo ho no ma me wo ho mami mi se wade me pacho wo ebra ni ye de Esther ekwakomo droba ni bia wade a wusi kwam na se kire hene wusi a kire na baje Esther na nya bia na ni woni yire woni mpra good me pacho na me no oba bia hia pe na ya kra but na wo fo ampreso amman ware no ena emu ho na me di etu me kwasen ka me ko US itimi makwantu no eye basa no na oba bia eni makwan biem until say esa san ebehia me kan ho okay what that one worry that me pacho dey bi wo oba me pacho dey bi when you feel saying me pacho mo 45 years unya ngoi me pacho dey bi unya ngoi me pacho dey bi baba boko me pacho boko wo ya sure me pacho 100% and then 100% me pacho me ngoi me 100% ena me ba bia so okay baba jidi 100% waba na wode ne tra ye no abusiafo amakwa mo anware no wode ne tra fie sai ono de me no antra che na ne me ni na e wa kra me ofa na amprin so ama anware me so ne tra fie sai na abuso me sai me na antra fie me na tra just 6 months oba na kan jo so wanyem da oba ono kra de na me nyane no NCI woni na nsia adoye virgin me pacho de bi na your virgin sa de siesta maka bi maso bi ahwe waso bi ahwe ba me hu se emoa me no ena ma bitwa akiri me pese me hunu bibi sa ba na wo de so hweye no ono so ne tran fie sai me pacho ono de me na tran 1 year eti emu honom no oba no be pay masem eti me bedi Kumasi no ena mentimi ansa alcohol bi ma 87.9 me pacho 1 year wo ne sa ba ne tran no wo ka kire wo so wanyem da me pacho da bi wanyem da me pacho da bi mo anyi yin bi emu da da bi 1 year da bi papa 1 year o anu ti na the Bible no eso ye no meti ase papa ti me wo de 100% na wo ngo de se de na unu sa 100% say
se be ma onwo da hu at the moment on oba ebesia no bibia eshow sign se on oba esia oba hu ensuo no e straight forward hey wasra mama sribi woba hu suo no go straight forward straight and no go straight Akoma 87.9. Akoma musanya de betie nie say wutimi wo a woni wo ba hia mu a ensuo no go straight forward me pacho pini ayi ne mama kaka ye oba ni suo na wo suo me pacho be ma no na obe produce ensuo no enti so produce ensuo na oba no so de no ene ne ba be hia na aform aye kosua na chesa wo na me ka say bia na wo be ma no wo suo David wo fam David na no ba tena fe ensi o makwan mu krada na say was 45 years when you bo me pacho de enti am me ka say mini about say can me call US you repatriate me from Italy be see Nigeria be see Nigeria no na ho no satan na enipa kunkum e wo ho no e woni de nyehwe eno de me return ba Ghana no eno am continuous anu sina ma fa ma dwene anko oba bia so me pacho woni penfo adada me pacho da bi woni penfo na enti sa woni Esther hia mu no se na onyemo a nka wo hu no enka me hu pa e de na nka be mo de de ma hu no say first me di kan ehwe won sem secondly me de me sa ato wakoma so wo hu sisi pa na minim se wonyim sa me pacho enti Esther ba ye no ye sa nyema we nyina okay me mistake am dey here and say me timi anya sa dey but me ni ehia dey na ne ho enya si wako nursing school da me pacho da bi wako so doctor ho adwuma me pacho da bi na Rad Mr. Jimambe kumio wunsuya ni nyina da ba wa say nsuo ni timi go straight forward na nsuo ni ya na wo ba bi e mane fa good nsuo no oba bi ohonu ma woni ni besia woni ni sia nsuo no everything eno be ma bi so onu ma woni oba esia do bia be okay but ebia na ni nsuo no anu amre na anu amre se ekoba nsa de a ene obeye dey untimi ni oba Mr. Jima wakọ hospital akwa check so wo low sperm count previous no madam hospital there be me call na me nya bi sukrada because me jimi hudi me jimi hudi 100%. Mr. Jima even class me botra okrampo na obenyin sen yey wo botra wan ya e bi abra na Mr. Jima mo wontra wo se so botra wo ba no obenyin sen sister bra no mo wontra baby a me say dey want to be moment e ti akwa abra no mo wontra dey so obenyin sen ya wo no ba tena afi wanyi wanti mi anyem no na satam na wo nso oba na me etena ye no ana me ka say ono de me no enhia because no ko school site and sound na me bo na ne woni ni sia ye na sa wo be sia wo be ya wo so ne ntra afe no eno wa mo na ntra ano me va jano de na me nya ma ju me bo na tira wa mo na ntra me va cho de bi woni na na me va cho de bi de bi de o woni ntra me na Esther na meneno edai nti Esther nkune oba wo Esther na break your virginity I of course hey Mr. Ajimai ma Esther the break your virgin but I no one you feel say oh na me che say na ye ba mabunu oh me fan say me normal pepepe me che say na wo se wo fa ba oba ano de na me gina so ankasa na wo fa ba da oh no ma for bad about that time no menye crowd ese mewuba intina use condom me use condom why use condom inti emra Esther de ne so de inti me bi so nyina ne se e bia na onyi ni se Esther de nyinsan no ene ba ya no ope be ma bi amanaje ensida senka miniso odi nyinsan enamo a me enka me hu
Eti me bi say dia nka woni ne da no enka dia na ade be hunu say Esther nyam. Ana me ka say dia mama hu say Esther nyam say one wo hu ebe oba nyima wo eye sipa. Ne hinu fa na eye hye. The part of the body. Hefa. Na Akoma esu eye hye. Ninsem eye hye. Chese ni be bia eye hye. Na be bia te say. Be bia. Me pa cho kire me. Pacho ano dey meet me to din sa na akosu akum na see etimi yetumi kan akosu akum ano akosu akum anu mu yahye na wo so ne virgin e woni obi onyem na da ye na hu ne say obi a wonyem oni ne da wa hye pacho good dey tell ma obisa sa say me ne no ehia no na maami ehu ye oni ne hia me ne ehia mu na maami hu na ma hu ne dey na maami hu say ne ho ahyase eye shiba eno ye breben eno ye date na meka but 2018 mencha se ebrebe sa wo de ebu date no ro befi wonya ne mama enne na mafo ye ombebo date no ebrebe bra no abeka kire wo se wonyem no na wo ne dai na hu no ya na sa de obeka kire me no na ema me ehu ye wone ne dai enti nyinse no wa upon oba ya chena nyinse no ekoba sa no ene de bia chese today is not a single day meba meet me ka say on person ni me be hia oh yeah de bia oni me ehia de bia anopa wa wi onwumre oni me ehia Akoma anopa senka anopa awia anwumre oni me senka me fa say me duty a mapa bedu efia anopa no minya nsuo adware na minya aduane edi a me ya ma adwo say me da o the better time sa serious no de tata pacho ai eno no ye bra no onyem no pacho no onyinse foforo no na first day na wo ba ye no so eno no say na ko good because na wo sheda nya bi da sa na che wo na kire wo me pacho say na me medical ka say me use be but me use condom ti na me nim adwuma na ni so no okay enti Esther you be a ope sex pa sex I ope sex pa na won so me so many eje ho but na say because of night na ya na me konti no ya me pese me waste me energy no sa but so the ba won so di what about them this year no okay enti yenhwe ebra na Esther ba wo ho no wo se ni nkomodidie mu bi ni bibia wo ye bi kire se owo ba ma bi obabi me pacho dey bi na ebra wo ka se onfa wo nkwa na busua ho no a wanfa wanko no edien emuaye na ode ma wo se we ni we nti mentumi ne wo nkwa ma busua me pacho no de wanka bibia ankire mi enti sabra ne wa hunu se ebia na Esther no no good ho no ana ma me hu se Esther no ye misika sem ena no opese obesei no pinanimu na kasa go afide no mama misika sem tina no opese obabesei no ada na woskapa erade mini dia brom so dia but me so ne me dia me wo okay enti sa brana problem we nyina ba no be ma no a ode Esther ema wo no Esther bra no wo bo na mane me pa cho ni sto oni waseni nyina me guso ameka se ne number wo me phone so se ase eyi mana dia course dia me ne Esther ba bia Esther na akra ebo na mane Esther bono amane dia course bia na uko Esther mo kromu ho no na busuafo anka ncho se ebia yeba no wo kunu wo repe ya na mpokra so ne be ma we na wo me pa cho de bia busuana kra de omu nyina kra pe masem preocupe because of Esther na nkrofo eka se ontimi nwo na wo article iti family ne de omo pe masem preocupe na wo ka bibi se Esther nyinsan ye no Esther no na fa phone ka che wo se Mr. German me ba ho no me san ba fie no me hunu se me nchima ntimi nyem ananyo no na kai wa na ka che pa cho onua be ma no ana efre me phone so e no de eto manim eti Esther ba e chi no ene no edi nkomo hape no san frɛ ni nua be ma no se ni nua sofo se afam sana Esther ka kire me osan ka che ni nua sofo se nyinse na afam sabra no se nyinse ne de aboso me san ya afam me pa cho na edi 3 months
na de 3 months Mr. Jaman yes se say menim say o yakrache bra Esther eba ho na woni ni nya nhyiamu edi nkan etoato aso a ene bra o ka che o sa onyem se o check date no wo dabai obetumi akai 5th May 5th May 19 5th May 2019 and Esther catch up with say wanyem brabai Esther do bosomene na wanka but Esther catch them say nyinsa no de oni me na enyim enti o kan san so miss man populity did tum say eno kra say Esther oni mi ehia enti mintimi endi na say nyinsa no enyemia say de me bi say we nyina no say pese me hu say nyinsa no ye transfer anasa eye wanka sa wo de ya anya transfer wujidi 100% what's the say 100% what's the say 100% what's the say I bra Esther catch us say ne bra no be catch us Esther so wonyam what's the say kodru baby a wo ye no hu say eye me ya say ma senka mi kofia ho e kam de book no e ba be chiro e da me ni ehia e bibia oh what training na and yes so back date no me pacho date na manka ba da me no ekọ emna hospital no ni bibia e wo ho no enti woni ne kọ emna ne wo okọ abroad nkwa na ya fra ho ka che se onyem no enya asa ya asa na oba wonya bosome o ka kire me no enya 2 weeks eno obai na moko emena na moko twa scan no ya ka kire mo se onyem bosome sei me pacho eno de okọ no manko bi because of adwuma na me yenti me pon enufi ne bia abotu ana se 1 enti eno de mentimi anko ho Mr. Jima onyi ni se ebia at the age of 45 years na wonwoye na emre kwa na nimu nti ena wode by force ekwa akwaje obi ba nevertheless yes okay nevertheless I say ebi nsi o makwa mu da yes se akwa na nya mfie say me pa cho onya 2 years akwa na nya 2 years me ya no nya 2 years me ya no nya 2 years because of Esther oba me hono a wo kon wan criminality no say ka onya 1 year no ofre me e ma me de akola no ni birthday sika ekokoma no okay but oba obedi nkwasi asema okoye ntino wantimi amfre ni enti Esther nyim nyina wo send sika me send ni sika edeko wo de senka o ma me ofo no nka mo de mo mfre o ma ni nua sofo no onim ni nyina ni nua sofo no onim ni nyina me pa chaw mumfa pictures no engusu mame mumfa pictures no engusu mame na ya bomodia ya fra Esther ya fra no awonfa na atiefo eti se Esther wa ware me pacho no de mintimi nchire woni ni ntamtete ya se o enche last month ya ana mo ntamtete me pacho no kura na me ko adwuma oko no wan kra me last month ya April me ma me eba me no se mi sister at the hospital enti no mi 1 million de ma me say wono so nyi 2 million na me de 1 million ba we so me kwa adwuma ba me ba na asisa wasisa ne nema nyina sa me frɛ no phone so anopa na me nya no awiamu era me frɛ no okay ya de pictures no egu so ye nua ba Esther ya wono so edi Mr. Jiman ba Mr. Jiman wo boy adwuma pa ho me boy adwuma me ne ko edwa so kra woman bi ka chen say abrantie yi wa boy adwuma pa enti ona me ne yesa ne mienu kra na yesre no so wa boy adwuma san so ohun ni nyinse no wo hu na fu no enti no kra na osre no ho no ka chen so abrantie wa boy adwuma pa yo ya de pictures no egu so ya hwe ye nua ba Esther akra no na bone bo no me pa cho akra na bo me bo no me ba we ya Esther ye be you dia no akra na bo me pa cho Esther ni
na akoda no na obone bo no Esther you fine girl when you feel better saying you 40 years. Oh, Esther and also 45 years. 45. And the Esther picture and that's one no. Na sa what shots that picture way. Na what ye and nibi a yet me pa ansana. Ya babo Esther, ya friend no. Ya friend no. Ya bombardier friend Esther. One fa na bi and ya baba friend no. Na ya din kind afre Esther dada. Any na din komo dada. Na wonua ensemu a Esther kan ye no. Sa what ye bia. Will say about them. Me pacho munko Esther picture ni me here. Nti mo de mama ne nasoma me. Na ye wia ni ahwa akora no ahwe. Mr. Ajimana was say akora ne A to Z. Bibia asa no. Esther picture no ene da so no. Wa ye ni ti pa me yibi. Ena wa hye na tade kama. Ena akora no ebo ne bo. Ya me nhira mo. Enti Esther fo wo krom obi si Esther fo kra Esther fo na da so no ya samu Esther na wo don pa me don pa me ne no boni bia ni nsem me ka se boni wontema na ma bre nyankopon me doge na ankasa because of bibia obehia bia o kan apena me de ama no Esther fo ni ne akra ne da so da ye twagu eno nti bomode wo de wo ankasa bahwe ni so de Esther ya samo na wo do Esther pa na oba na wo Esther no tumi se na ne hu bibia wo pe me pacho me pe ne hu bibia e ma ne ba no kura ne ba pe na wa wo no me sa osan kofa ne nana no e be kan o me sa enye ne se Esther nyini Esther wo ma wo nana nom so ne ba pe na wo mienu afiansa no no ba benya ne second bone. Okay, ansana yede ye rayi ni akora ne picture ne beto so ni ye nyina ya hwe se akoda ne ya ne dia because Esther dia ya bisa na bono was no akoda no nya papa dia enti na ne bisa ne se onyini se Esther de nyinsan no be hye no sabra na ebia na Esther na be ma kronkron ne nyimi no hwe no ti no pe be ma fofraja Eddie Amano, and what Babeshia war. Now, so Jenny Cremo, ye more Esther voice, nibi. Yanino Ashen come up, and it's yen someone. Esther added to Yanimibi. Barbara? Yes. In penny power with Jimmy. What's it? In penny power with Jimmy, what? My Jimmy. In penny power with Jimmy. Matty. And for men, how to for me, see her and to her. What? And then I know the Mabla no Mamma. And that's why I would not a movie. I depend on the Samno. Ah? Then Pensum wouldn't need what? Oh, sorry, I took a brown venue. And the best Jimmy, I have the Tom. I wouldn't know what you have to say. Yes, I'm on shop, Mumbai. I'm on shop. About to come about who I know, sorry, I would have been a hacker. Sorry, what you're telling me last you almost got who's any banner on the line. Who's any banner wouldn't see her. I was sorry, I know the number, also, and I would remember what Jan for Mama who better to grab one more Domo. And if I yell for the Mamma, who make you Jim wants to say, men of the minutes. Press star 1 to copy this caller tune at 26 pesos for 60 days and at 65 pesos for 30 days. Don't be a move. Esther, because you're here, baby, agent a year. Yami has watched now. They don't know who's your phone now. That's too much younger. We are
Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie so na yenya voices ne nwie wani ekwekoko enso edi nkomo na nkomo nu mu no ensam a Esther kan ye no kwasem na ano de Mr. Ajman. Yes madam. Said ye Esther si kasa ne kire se wonyem no wan hwe ne da oboa asa enyem no okachen so obekọ ne maame ho no mu akwa ana me bisa ne se obekọ maame ho no mu akwa that time no na me offer na yi ne picture da me phone so na otunfo nya ko fa ne kai nsi 87.9 se me offer no ewo etiase a obedi adanse ne driver so ho no odi adanse wo so ba jime 8.5 million cedis anu bi na ode beko awo so de we toto entuma anu na ma me ye de me kan iska otunfo nyankopon se 8.5 me kai di sen nsem wo kai 8.5 me kai di sen nsem ya wo san toto ne ho ne ma wo ba de kwa me di sen nsem ama even kura no tama na emu honum no we return iska no ema me back no e o ma no frame me ka chem so iska no e wo honum na anam ka chem say me return iska no ema no o ka chem say iska no wompe entimi so iska no mayusu e no fra ni nua sofo no e de to nanim say o bisa mi iska no me say mayusu iska no enti o charge me na ni nyina ebom e ma no si 8.5 million eno ache no busumi bia 2 million 1.5 Adam si menya bia mana na de ma Esther me de man Esther wo me phone so se sia wo send if wo phone so me phone so se de ma send man bia no me de agu me phone so na Esther wo wie ya no so wo wie so me man iska o ma wo hwa akwara no me hwa akwara no ya twa to akwara wo di send akwara no ya da ben me pacho last month ya me man 2 million cedis last month 2 million cedis am de man month ending and answer na ye hunu last month ebosumi etwam no ye woman Esther 2 million cedis Mr. Ajman mi twa nto a nyankopon mo ma mi nu fie en wakasa te sade na no oya wo asa wa hwe ne nyinsan ni mu se me bua onua sofo no the number e wo mo phone so mo de mo free onua no. Okay, na wosi akra na nyamfie mienu me pacho Esther wo wie ye no wa besra wo da ya wo sai na good tama e call Insira FM a tama e call one of the radio station a ogu manimu asese me be ma esu no okosie mu a 1 year no san ba oba no oni me ebehia ama ni nua baako aka kire me say Esther ba mi ni sham sin am ni Asia into ka chem senti say nyinsen ba sesi a meji na so nyinsen ba sesi a meji enti say when Esther say shia mu misane na shia awo na chi masane na shia oh Akoma 87.9 FM so me pa cho ye rayi ni ne ba no picture no ebra na Mr. Ajman ekura akura no monfa no to so mayen because what's your grand so? Me pacho. Na hini fan what is so. Good. Me face ni me tintin na akola no e fa me. E na o ha se ni so no. Mr. Ajman ne akra ne picture no. Mo fan to so ma me hwe. Na ye hwe bi. Aya ne ba ye behunu. Enya ne ba ye behunu. Enti chase na so na ni ne hwene. Na hini fa pa no what is so betu aka se oh. Ne we die. Me de tutu we hu awsame. Me pacho ni face ni nyina o de say me nti wan for ma me hwe wan fa ma me ne hwe Mr. Ajman ene ne ban akra no ukoto ni din good time case no e ba sa no onua no efre me no me call ho no me ka kire nse nyame adoma August me abeto ni din ena ni omu nyina editu etimi me kra me ba ye no ni 2 weeks pepepe ena Esther ebae oba se no ni nchensin ewo ha sei
it's not minimum adwin ekuta no nti oba epe no me ne wo ma be 2 weeks e no ka chen so nani en kan se obepese obesan ko e ma no nia me ni Esther ko Central Market e ko to akwara ni chinye e to ni mpaboa e de e ma no okoya okokose mu no ne 1 year mu na osan e de ba abedi nsem hu wo e ha se e de bedi nsem me pa cho aha oh e condemn wa ha condemn kwandam wa ha Mr. Bra Mr. German ene ne ba ne mfoni ne ne de ato so no oh wasa wampa we die osawna moko na ase asore ana good me pacho moko na ase asore da bi yenko na ase asore senka me koto metuni din wi a amfe ansa na keko na ase asore na white ninti wabo white ena wo ba no so sha white was moku white good. So until me be sa one empabwana atade ne che no mi na me toy one ade sika toy pacho ai na chese we no hene fa me pacho we ni ya mi fi oba na say 87.9 busu me bem last month asena me last month you akra ne bra ya ai ehun picture ni me pacho ai ya beka say we dey mama read messages kaka Mr. German ene ne ba no nti say di be na mo de friend wo frɛ akwala no lord na insira mensa ana me read na ina su ebe ba no father's name no why no Thomas Mensa and I was am no call am na hospital no and so me read ni din na ebeduru father's name no me din na she kwabra German wo din na she na Mensa ne free hene ano na me frɛ na busuafo no ebisa say edin Mensa na free fahin na esa edin se no de ma no so omunim ba bia edin no efree na ubisa Esther no ade ubisa ade nti no wan fa wudi agema ano no me de Esther tinto kwa odi udwane ye no oh to the Mensa na so na won so di agema to ontimi nkyira wo Mensa kro o papa ne Mensa ni nua bia ne Mensa Mr. German ene ne banin phone ni ana yede atoson ma me read message kakra okode adepa wasi akosha don't want any trouble no kre me pame wasem na obviously opoku nti obed osme mi say 2 million no awoka no ya 20 cities and say 200 Ghana 200 Ghana yeah titiska 2 million and isika 200 Ghana enti opoku nti wayi wasam no ano okay Prisla nyame one de wasre sadi krosei tutu hega ado wonum nyina ehwe jumedie yi live yadamase na sami so nipa wase asembeba dabi Mr. Ajiman mata watch no Mr. Ajiman I think sikano no sabra biem oba part one also add ne diaba and mama say well was he's very educated that's why you when my dear pa okwa the other pa was say asemo asem na say emano yenim in fact the eba wo so na ye ne be ma wanyin sen yes akra ne ye de Akoma be ma foforo Edward Atta was say this one the same image and Edward was say woman say oh man good oba provider one also edian no monya a voice na mama okay akria ene Esther ehwehwe nkomo na yentie one mo nkomo twetwe ni ohima ya na ya safro TV3 Akoma FM ye ya na ya safro wo kate no ohima ya juma na se obi obeba ha bia wo kra na wo ba ya ye beje wo ye tumi ka obi asem a ye mfre no ye pese wo so wo be kire wa adwene na last time of play no the kwatu in Shira FM
Ana mo ndom to Enti na ye yam for one to no. Kwabena we Jimmy ni asam kabia. Kwabena we Anya kwabena na afre wo. Udidi kwabena sabai. Me ya hwe me ha many man to jaye ya. Titi oba Ohima. Enti na ya afre wo. I me no me ba no maka ma police ni. Nti ya me try sa police for no ba ba chimi. Ya wa san so ja be. Ohima. Ohima. Mami bye na me ne wo kasa mesre wo a wo enti na ya fra wo no da bi o aha sei no ye fra baako ka na asema na ma wo so ha be ka wo de ye nko o efom ha ya e na ya fra wo se ye sre wo nchiremu bi a wo bia ni jiye na so awo ba ne ba akwan bisan so we am fete wa hye nsem akare efen wa hye nsem ba bo afen we nyina wo ho enti na ye fra wo se ye sro bra ne be ma ye nti de ka ndi ke ye tra fa so ba tro ba no kwa sie ni mu enti bra evia na papa e wodifo woni makura ne ho hwe enti wo sei de wo nsem bebre a wo de be ma ye nti be pa cho me fi kuma so ne ba ne ya 5 million o de ma on na mo ka so ma me 8 million me wo ya o de me 8 million ka na ma mi ala so ka na ah sorry o de me ne na mo no enti na wo hema wunti kana ye wa ha enti ye nyina ya ma ye nyina ya ma ye nto ma ba ma mu kwasi asa enti wunti ana ya di akonwen ya ye fra o se ye bra na ye nyina ye ntena se onya so mama no so no ne we ko twitwa nkofo dem de bebi oye adwuma na o de aye sa de dan na o de spiritual room no onya isa jimi no no fanye o fancy dan ana so fa sai dan no nja jimi no ya ti apla na ni se o wa apla no di udi aso se akara ya me ba o akara ya mba na akara ni ya le mpa ten si di ko won kane asuna o de na nkofo so sa o fene what in our body thousand? But I'm going to hear me. I am better than anything. Enti wo hima eba no nya ne dia 87.9 ebufuo na aba so o se adani ya ne dia inka mebu ta kwaka ko ne nse ni formula ni inka ya ne tip for ya na no kwa e ne kunta so na so ya onu ngwa amene na ha no so le o family na FM to FM this agent is enti wo hima ebufuo na aba eba no nya ne dia na enya wo ni na ewo bai o hima on hwe ni nti na wo bu afu ya na o baba yo ane na Esther voice ane ekokotie ye no wone nana akua ene na ehwetwe nkomo no asem na yire last month ya so no free Mr. Hajiman ho ekoye edan moto no mu emu anu no dai Pastor Julius picture no monka picture no wasem kakra ansa we ye be ma no ene akra ne picture se ne ho ba bi ase no A to Z ba bi ase no ye no kra mon diagnose picture ne mami ansana ya to aso enhwe bi mi na picture na bi so a mehwe na on say wo hwe no kreni o se ne de mako o se no yo ba on say nka ma de ka o se be ma kra nka obehunu ayi kakra ba to hwe de we akola no si ese papa na bibia di adanse se ebetumi abasa ye ne banka sa because ose no enya de se otumu se bia oyo ba nti na bia se ana se ose na se ne picture na nimudua ne se de ote pepepe na ohunu akola ya odan de boso no nti I believe say Esther Sam obekeka ne se be ne ehunu de ye de befa aha na tumi enya ko sam ni enya Esther Sam ko sam eni ase enya Esther Sam okay nti pastor yeah. The man goes Esther Sam ni Mr. Hajiman no kure ni se wo asem na ejina ni o ma ba mi ansa so mako se wo hwa eye ejina ba bi se ase
Mr. Ajiman Esther said sasa nko no se utie enkomo ni mu a because Mr. Ajiman na kasa no okeka na mesane ni ska nti me behu sa ase sika se no hwe a Esther wo problem bi wo ho ntina ase opeso okirem emehu se bi a o man ska no de atoso mi no Esther nso ase o dina temo kan se mi sa ase Mr. Ajiman sebi onim nyansa mama ko se wo hwe ade ni nyina eye obi na wo ne na fa furo ana ono wa fafuro no wote ana wo de akora na komo obi ana Mr. Ajiman say on tia se ma mfa no komo obi ntinka hey mesusi said sa akora no ye ne ba mpa edi nti na won pese ode be ma no ebia me pese me de akora no be ma Mr. Ajiman efri say akora no ono me nse no wan hwe no ana se ono me nse no anye ba no ana se ono me nse no asade e wo ho se wo no wanye enti na me pese me de be ma na emum akora no de bia ye ne dia ana se bia wo be ka se me ne ko dai na menyam dada ena me ba ya me ne be dai nti akora no nyane dia but hey owe asema Esther Sam yi keke ya mako enye ye keke mu bia se bia me ba ya no na only because oni na ekwa di nkomo de o kan ne di atemo ena me de me peni pa wagimie ena me mam ko se Mr. Ajiman ya gimia nka wo so ba ne fe ko yi scam mo ska se fa ko no mo de to so mienu oni wadam obra na nam ana na damfo no obra ana ohu obra ka cha obra se unu idea so oni bemba bia de na ma mene no nware na ma ne je no ho ana wa obra de no ma no se bi producer se wo pese wo che se unim nyansa ntina o pese wo de baba ma no de a ana na nka se wo nyansa no kire wo se nya sa na e faso ade peku ba ni nyina wa ye ni nyina wie ma ko mesre Esther Sam de wo ye no emo nyam ye nka se ma de de bia ye kan masem ana asa ye mpem masem asa wo number but ade bi wo asa se ye kan se de se ye kan ba bia Esther Sam e hye biara on fa akola ne mra na because akola dey say no sisa Mr. Ajiman no say nyane dia media die ne be prove say die ne prove say nye Ajiman dia ye ni problem but say die ne prove say ne dia ye agina dia ma no but the more hide behind the scenes anke kan say me say dia say Ajiman no eni ne o ye asa Ajiman no sabi wagimi ana sanse no kan ne mo nke sanse no e sanse on timi nyina anja Stefano so oni nyansa say Ajiman e dia na wa ye o ni Ajiman anamontu mu a e kire say wo ye nyasafo chen no onu na wo ba no oje ne ba tete last 2 months ya now Mr. Ajiman dem 2 months ya say woni ni bibia ne ba no nyawo de a 2 years ni na wo akora no o hye dem 2 months na mo ye de ho aje na mo ye entimi dem susu se Esther nim se biribi wo ho a ese se o ka kire yen na ye tu ho na mo a on pa mu nka o mo ye hu no na ye nsi hu nkonwa na ye mfa nto de ye de to a ebeboa na onya de o keka na no de ayampia bi no ototo no okay Pastor Julius Tetene kana ekwe Mako me de kakra me bi se Mr. Ajiman se ogidi se ne bema na eye adwuma de ahoɔden gyina mu de chese me ehonu na menti ase no unse dada Esther ko ye Mr. Ajiman 45 de nka sam ne ka ese watutuo ne dada oba be na te hu sesi e oba be na te hu me pese mu hu oba bia ni ho atake ozo kwa ya bosu ni oba bia ni hu sesi yo Esther ba ye woni na na o Esther ba woni na na Mr. Ajiman, something wrong somewhere. Debbie, Papa, from an interest. Me ko hu a bia na akwa fa nyin sen free baby no de ba be hye me bia na sa nyin sen wo de free baby na be hye wo Mr. Ajiman so de free baby akola no it won't be possible say akola no be hye me da Mr. Ajiman obi to me say obi o ma me chese obi to me say obi o ma anya me say Mr. Ajiman na bra wo oba wo pe oba wo de kana me ma obi kana me ma obi na me de me nya hu ni o so me no problem na de nti na wo mfa oba ana me chese say de me life esitie no hu say makofa we no minim say na sister call ya che good esa okoya che no Mr. Ajiman Mr. Ajiman what say what you be one se ba peda ma Mr. Ajiman me can na security for you say ma peda omo ya de what's one can what's one can get ma me kasa say me ti ono me pese bia
mekwa akofa obana kasagum me pese mekwa akofa obana me na wo na me enye ska ankwa akohwe akola no na akola no wakwa akwa eba sai so na ma se ja ona se be bia de ka ko no ko fa fo Mr. Jaman bibi sanse to ba ade dia wo metisi to was e de na se de ntase achu wo se ade ana woni community o go fie ntire no mo mra chira we ase de okwe mama kasa ne se to bu kasa ni nya bo se nya de mama kasa ne se me pese me kwa akofa obawi na me na akwa akowo na me enye ska anhwe akola no na akola no na ma asi o papa kuhwini o otimi nya ska de show no nti na ma meni enyi emase ho bebre no wakas Mr. Jaman wakas wo bie wan no sei ka obe twem sei bia kwiate he wo twem na wonu no afre no ba me pew wase ba say do say aka be say do say me fa say 8 and 9 die Mr. Jaman Mr. Fast me munya me no mu esia ajman tobo baby a okeka ko ba 8 and 9 die wase abon ba cho akasa wie on kasa bi ba cho do say na wo yes Jesus Christ papa Mr. Jaman emu do say na wo yes ono mo da me pa cho nya butu se me no esia ho enyomu nyana na metimi ne wo ISS bia Mr. Dio said you suban esiti answer Mr. Jaman me pa cho me bo no asese ni no me gusu me wa woni ne dai nyomu nyina ebu se na no mo dai mu nyesa dem no mada na obia dia me no edai no wono no osuro se ohun the way me see ewo esuro o kra me ofa o ka chen se osuro se minini oni mi wie case Marco no ase wo soro se me pa chan wase wo soro se me wo so se in terms of education upon ya on so wa bre o connect ma nani ku ma ko Mr. Jaman wo be ma nya adwuma Mr. Jaman be ma na nya adwuma Za ayiro Marco we die asem we die anu eden Mr. Jaman anu eden anu eden eti na Esther ya de wo ye no won unse oba bi didi atam bebre a otumi unse oba ye no de wo ye no enso ani ana wo hunu so enti yeda na chenchene chan wo beka se wo banie because Esther to me chesa me ni buy we put die yes and na me ni buy we die mafama wo share Esther na ye virgin wo share Esther virgin wo Esther free ho iso wunya wo ba bia ne ntenai Mr. Jaman I security awon Mr. Jaman Ajema pambo Mr. Jaman Mr. Jaman Mr. Jaman Esther free wa kwam Esther repu Mr. Jaman Esther repu hu Esther first day Esther no wura dem ana wo mo aye first day de wo hu oba wa mo on na kan na Mr. Jaman na kan ma ko me boa Mr. Jaman say Esther be hu no ho kra wo sensuo ko dem na ekodware na Esther be hu no enye ho na ofere ye ofere say wo bi no se wo wura oto no wo ba fo no wo fere unexpected on se won ka bi shem se ba ne be ba wo ba ya dai oba ni ba wo ba ya dai o tete o ko fo oba be wo ba ya dai wo ba fu da na o bo firi mo no so ni nsia be wo yam nsia ebia ene wi se ye hu say hu no che se ne be jojo na ne be ma jojo ye fa say what wo ba ko dam e na ko wo ba fu dare no to wo dare de nti no wo ba ho edenti na Mr. Jaman de oba ne ko na ho wonu first day na kwa na odware anu ato asho so odware wa ebere na oba manu no Mr. Jaman say ope oba ana ni nua ne de oba bre no oba no kwa na nya ne dia o mako ya de koma driver ana Mr. Jaman ji ye Mr. Jaman ji bo oba no ana ode ne ko ne dem na wo dwale na wo ba wo dem wo ba bi da ekọ
na wo dware a wo ko wo dware na wo ba me adware a wo se me fele a wo tu ne be ma na ko enti Mr. Jama bibi ha adwene enti Mesra Esther baby awo bia wo temenka Esther baby awo bia wo temenka abredu nkwa aboase Esther wo temenka wudi bem ka wo bra na obi wo ha akora ne se no enipa di nse na so ba no na nya ne dia na Esther wo ho kyerɛw na wo ba ma Mr. Jama hwɛ wo na niema bi ha adwene wo ho full stop bi ha adwene nti bra ko mamu nsɛm ka ho turu mirika o kyena nkoa fa ka ne bra ye betu yaka na ye nhunu anya sa Esther we de mako fa me ho ka mekɔ abrodu nkwa wo mate mesra wa fa me ho ka mekɔ abrodu nkwa wo efri se de Esther ye no menti ase ye bra na ye nhyehyem bra na ye nhunu last month ya na okɔ ye Mr. Ajemanhwe wo sa wantumi amfa amano ana wo kɔ ye enti ebia bibi ha adwene Esther bibi si kwan atamdide ya wudidi atami nyina kyerɛ sɛ bibi wɔ hɔ enti ka wo ho Esther me paakyɛw wo je so o mesra wo atrumika efri juade ko bia Esther ma me hu e ma me nuru hɔ ansa na me ne wanya asam bra na ye hu kwan a ye befa so na chinchire ni nyina anya dai entwa Esther bra manuesi okay kwandam one ma tia for yene no ba ko pe no for nya nkwala dia ye de fam member fam wo mo acha wo sme be na wa wayo waje wa de ye fam nkwala ye de fam member de wo mo dia nkwala no mo ye de fam wo mo nkwala ye se ye wo so e ukunu wo de no for be man nkwala wo wie ukunu dia yes ya ye ne yuzu why ya time na bi akwala abam na samle no nufusu na begina ma no na enye ye dia nufusu na ewom no de nkwala ne dia odi mo a mo tu mo de aya nkwala dia de afam mo aya nkwala ne dia na me ka se akora na benum dia ade achi na akora no no bo akokoma me obi ntimi ma enjoy nufo na bi na me nkotua ho eno ne ha eno me ntua eno ne ha bi enya ne sa emum nufu suo wo mu nkwala ne de otwe na ade efiri mu wia na mafa ma de sa na epem ajabopombo monti asie me se eye fa no say Esther Mako me be se me hu say ebrebe pa na ofi Mr. Ajiman ho ekọ last month ya bosumi etwa mu ya bosumi na ya o ko sama no 200 Ghana cedis eye 2 million okay Mako mpacho ebiem owo ye no se akola na nyamfie mienu me pacho owo ye no betra Mr. Ajiman nchen ana se woni ne nete ana se wa mba ho oba kakra na okọ oba na okọ te se wa na abeda na obaji sika na okọ no na me pese na onu kra fa Mr. Ajiman nchen na busuafo kopim so onu afaka ede ko abrodu nko wa mfana nchen na busuafo da na me pacho na me dwen se sa sofo no a Mr. Ajiman kire se wo ye Esther nua no ade no me amfre sa sofo no dia wade Esther ma me David am said wade ne ma no nko na sofo no nko sofo no nko se wo ni nua sofo bi akodwa aya woni case mu bi sofo no mom ni case because woni anka sa be man sofo no be me yewuru Mr. Ajiman se ampampa bibia you okay wo ye ne niam nyina e na fe Esther so wo ye ne nua ba no wo because ensemi wo amenti ase na sa ni pakro no a wo de Esther ma Mr. Ajiman ne de mintimi hu ono so mo friend mo nya na so because unim Mr. Ajiman sam no a oka no ewom se ni nsem bi nsise so ba eya pa ye pa because ma ya na de bia na pastor eka no ya na say ye mpem asem ene ma na wo ka ma wansem dodo na oba da wo da bi mental ma wo nemum eniema bia oba da ye no nana wo dwine won tiase. You can't think far. You can't think madness about what the women doing in this time. Brofo. Yes. Because I couldn't understand it at all. No, and one no. Of course, now I come from now. What's it? Pastor, we are school. I wasn't coming anymore. So sometimes I'm very confused about women. Yes.
because that's of announce a proper correct one what time I catch you so I was said the woman must be very careful. Yes, the way they treat a man. Correct one. So it's very, very bad. Yes, because sometimes you try to spend all your money about a woman, but with a immediate effect, you will deceive him. My God. And not your brother. Send them a country. I'm going to be it's on point. Country back. Oh, brother, on point. Country back. I want to brother. No, I know. Nenyamena me say so mo am na menya brofo me de be ka say na me say otu 7.9 and na brofo nko maako and na makonda munwe brofo nko and o ka twi ya ni firim ale no no kwa na pase you we lawyer dey say that's always can be so ade wo mu no ne say ana no yatwi ana okay asa wo da so Asemo. So, the Esther was a transfer from driver to the security. I saw that the Facebook people wrote all that messages. Yeah, Esther is a transfer. I think says item was a transfer. Woman transfer pregnancy. So, I was here. I didn't know ye. I am my idea, bro. Me shall say, baby, my idea. And I can't borrow phone. Gabro for movement to make a tree. My idea, my couple of half make a tree house. So, and ya the old church and I don't. So, and Nipa, Yakas Nipanya, nature's will buy one some and walk. Oh, yes, the woman because Nipanya never come back once. Yet, Esther, the patch of what for Kai through Krum, Abredum called the Kumasi. Woman, I can't never say, and no come taxi driver, and I want driver, Ubenya driver. Me wonder who driving your number one. No, me wonder where driving your number one. No, driving your number one. No, driving your number one. No, driving your Jumangrano, Obetuman. So, the only and the woman driver, who will do Chroma near Timmy transfer on my security man. Security. Now, what you say? Can who drive in any crown say be a 7 and moon point of Phenosia and Penno to move from my way. Would you drive in any dwarf through Chromo bear brand or any one and him? Come, what to me as a someone, no security man. We are so a man, so no point you must say, and entirely any. I couldn't hear one whom you will come because it too. I did she said any more and never be a fool. I was on a regular so you are saying yeah now go 2 ways anyway say she said we through was no coffee no deep PhD e tu eguru wonya grande coffee so mo ko dru fie no papa yin so ya do ya catch your place ya do oba na ibre wo bi say the open wonya no say the open wo ho na wonya wo de to no na oba e ni fra bredum kwade ni bre driver we share no na hwa ya transfer na ma ana wa na ko fie da no so nko hwe mi fie ya na mi so mani pa bi mu e wi ase hu na daba ko wo shie nipa wo de na ko fie so ye nipa so ye nsuo so ye dua denwa na de ko wo se dan de me na anya hwe na wo ko ye na kodwale bae kodwa bae oba wo ne na ekọ efie ma na wo ko hye wo kodwaye wo kodware na wato ho obu nsuo no so the bucket at all ho I was say yes smart stro ma what's all yes media ma me say ma na ma aha no pese me kire se e bia no ba no nyem dada ni se na bia betima say papa we bia because that's it yes but so what ma say pa because wonim wo hwe eho no a adwene ba ni tirima wotimi kobu nsuo de to ni be ma wa dwaye satam no eye mama okopla romance wo ho na je say ade no asori wa dwaye ho no mo di bia ba edem oba na so ne fa yo oba na ne fa ya ba ma no
wo ra dem no na make am wo na de ho sa ba ne no be say ko wo kana no wo twe na ho so enti ye frɛ Esther hwɛ ade ma me ka sɛ bɛ ni bɛ ma ye adwuma ne sɛ bɛ ma we sebi oni ko tie wu anka Esther bɛka yeah atini a Esther di Mr. Ajimopambo no sɛ ne bɛ ma nya adwuma na kwa bɛka sɛ ebi wɔ ha ɛyɛ adwuma nsutumi nwo asɛmɛ na wokan asɛmɛ na akan ebi yɛ adwuma ntumi nwo asɛmɛ na kwa wokan ebi yɛ adwuma nwo bibi nya firimu be gum de nwo no ɛma ɛma ɔyɛ sa bibi ama ne se otimi bi jagum dia ya janka Esther na se chire e bia na ngum ano na make se Esther ma because enke nya no enti mesre ma ma etia me ye de oba kofie no ya ye na da ye hwe yi ebiem se wo po ba na woni ne pie ana woni ne kodem nana ne se ono asase so de ne ho hyehye wa bibi wo ho bibi wo ho ebia no wonyam ana wo problem bia oboso ne be saw ge ne de ne sa na koye enti mumye ba ma Esther Fabro Dunkwa. When you bear maybe or Sahani and the Bema, Hani and the Bema, driver Nibin at Transfer. Now, Okas and Kama, Kabibia, who say, Kaya Transfer and the Bronco on. I don't know somebody will come out driving. Nothing will come security man. And so I know. This is a review. Name Nim say, I am Ukraine the word Esther. No, yet baby is more banner. No, yeah, say Esther. O 15 months mo mebo a you ready na kupon 15 months em 15 months yeah 15 months Esther Sam 15 months Esther Sam Debbie adi atenio wotimi di be matem din da take je say wo dware afi wo huru to yie anu na hia security man ada otomo na bra otomo na o check we o check da be Akoma FM oh ajimai onko nya de what osu odu fi obetu ne wofo Mr. Jema wo pepa o 2 year no na chese so ma ko mi no wie mi se me na kejeta me na mo fefefe ma se de bri chinchiri bi moto o mo boxa no na fidication mo fa o mo boxa no bi no bi di do fa nche ma o bri chinchiri bi moto omo boxa no uro na boy si koto omo pepa yeto ya pepa so so dia dia fa he ya oh ya de fa he ya go o me people na do so de ebi je so ma so enti ade ya me ya ne se won se obem oba etima certificate to kasa wo ya pepa on emema mo me ntutu eni ema yie as a powder na awataso ya basi aba bitum ema fo ye hwie ho ne die yie me si amatuo mu so bi di bread be sina moto so yie mako enka so enko agimi ne adai emu fitempita what won china fifretira jene ama Esther on ne do on do papai on do papai emema bebrezo sa no muti on do papai nti mesre pankantem se me security man nti ma ware no me de ya na adai wo be so che security for mo ware security ni be na ware wo biase okay asema na oka no enti mesre papa ntuturu ne ma yi okay ni kasa mu nyina ni nsem bi wo enhede nsisi so ye manye na mako mfinhye aduana enum beto ne maye sei oniba enti amanfo bi sa o Facebook se oniba de wo se no ha so pre no enka de na su kwan se mfinhye aduana enum oniba and something is wrong somewhere is wrong somewhere when you Roman father and nyesa oni obazo nada oni mada what's the map and epe emu mi ensa na no makwakọ bi eja after 45 years uniba enti mako ye na yehu de be yanti
ene die mechia for 2000 bookshop and stationery. So was Santimantem na wo pe enwoma mitre books. Ade be ma wo ba asua dia. For ani kire for 2000 bookshop and stationery. Enwoma wo to nyina so Ghana Education Service. Wajia tum se eye mathematics, science, English, and as social studies. Owo nwoma hodo e de ma enkwada e wo nursery, kindergarten, lower primary, upper primary, junior high schools, senior high schools, afa nursing training colleges awodo ni nyina no. Enwoma bi a wo pedi asua wade no. Ebi wo ho. Se wo pani nkronkro na ato a, se wo tun so apoton so a, eno so akwanya da ho. Calculator, marker board, drawing materials, mathematical sets, exercise books, and afa notebook. Se wo pe Bible, version bia. For 2000 bookshop and stationery. Ewo Kumase, KO4, KO5, KO6, and a KO old playing building ni mwa. For 0544 000015. For 2000 bookshop and stationery. Any man fusei. Eye Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie so ena maso egwada mutie edamuwa ayehye papa enye asam kitwa enche ne yakwa homa so ne afrefo akwakwodi nkomo na emom no nana eye Savior Foods aduane a edro wom mesi enidi kwasa obi wo ha aduane bia na wo di dabi wei eboa ma hoden ebra unipaduam na wunyini yie na wunyini che enti mesira odi aduane a eno any Savior Foods me pa chobo modi na ma wonsa enkabi wonsa ne wona wano ya na wo so na wo yamatim be ma no entime ensori enyina so se ye be ma Mr. Jiman Savior Foods ne bia di na afa ya hwe wona me ya na ajo so akonya na so sisi na ye ya woda na dwo ntime na ominimu esi na also diabetes uhia Savior Foods ento ne ba bia said Dr. Savior Kache 0577 201 495 0577 201 Grow fine ya edu papa enie edro no enu enie grow fine enu ye enu na se kane na me nso kra wo enu na ma me hihye kakra aye kakra no grow fine oh yes na wonu mama ko wotimi didi kama wotimi didi na onuma woni nkom onuma wotimi de ba adwuma ye bibia wo so ye bia wode ene ye kube ya ene ye fe ne say koko na aka bom no wode aye na ade akwala no ma onyini yie ebie ni padwim no fan de enya ha na ye bedi wada unse di wada nse da ya de akiri nkro so a papa ntini amana de ato aye anu ti sa de grow fan city na kura no wo ko no obi ade bibia hye bibi mo no aka cho se grow fan ni a wo se da bi nya bia original na ni original grow fan ko mu nsam dwumadie so enu ti pa original me so wo timi ni di wo nan ne wo nsaya na ye tititi wo da na dwontumi na wo nya grow fan o sori anopa wo tumi so wonam nyina ye obogo se kontrom na ye di akaja no oba ko fi chance so ya na wo sate ya bi wo a eba bebre wo nya grow fan ma wo sa enka bidunum bi na ebetumi aboadu pa eni edi wada se ne ye se nwumo ede eni ye to agige ho nti eni agige grow fan ho eni enuane no wo do ye boa mani padua esisi ne ho so no yesum eni diegu grow fan mo ma wo sanka bi ne ye di bibi wa dance a ne ya so hwe misi e ba kwale na keba ashtom romu benya bi smart ebo bo ase fredman seba apidan keba pure leaf and afen so okọ chemical na eba so biemu a wo benya bi ato na grow fan ye digital heba ye vance no enenam omeyin ba bia ba fa bia no wo be hunu se vance ne nam na fa ye bo grow fan ho dawro bomodi anekoto bi wo be hunu digital heba clinic e wo kuma se amakom runabout wa ye Bank of Africa amakom runabout Yeben Bank of Africa wo na wo be hunu digital herbal clinic na won sakwaka one madu baby friend 0244 596532 0244 596532 grow fine na wa say yebema wo enyini fan na Ruma Fertility and Specialist Hospital ahona enkola ni isu no emma no esu fe wo so wukunu nsa na monkoje ahenasa ewo ho se be ma no ahode nyina mu a ka ho ko ho na omo beboa ho wa mo beboa wa mpa na ye Roma wo se wo ba no oje ho wo su
woba wo awonta awahenasa awonnan awonuma bom no ahunu se ampa bakwe ne di fata no a ne fata no akono hypertension and cancer diabetes stroke and cancer type bi oba be me momma dia muntutu miriko Ruma Fertility and Specialist Hospital a Dr. Fokuku dam ye wo ho efidia so trubi ho ne ye dia hwehwe ni padua ni mu ye hunu ya de kura ha woni edura ye fama nom wo ya de ne last stop Ruma Fertility and Specialist Hospital wo ye bonu na na se fra krawa last stop Ruma enu ti kwen ye wo esuabu IPT junction ye ben esuabu fitting shop 0204 227 858 0204 227 858 and I say 0269 987479 0269 987479 Alaska Po wallpapers original one ehon e free omoya de papa o salon ho wallpaper no manin design ho kama mesi schools office no mesi of design ho hospitals ho fa ye ho kama office ho ye rawa ma honya akono wallpapers no ye de free Germany ye kama enfedi enti ka ho kopa bi e wo Alaska ho sa papa na enti Alaska de ye to fake wallpapers na mom original wallpapers and ye wa Alaska brana baji bi ye wedum komasi ne bossa fam na hwene mo ye ben Prudential Plaza sanso en kan so ye wa Tiptoe Lane Mr. 0554 114878 0554 114878 open bako Yabema Utrotro Institute of Business Management and Journalism IBM and just open some trade humano. Oh yeah, dear pa near Boa Basso now better na hana one and no who brofa na condemn I'm a ya better. Yeah. What's the Pastor Julius? You won't condemn in trouble. Oh, na said brofa condemn ukena na some true school papa no ani atete no enti de o kan bia no nim ne o kan ne o ye bia so nim ne o ye enti na me so me mark ma no next time I condemn make up for no you be make interpret yes na boa na Menchirem. The HND communication, HND journalism, HND radio and TV broadcasting. So remedial classes, English, math, science, economics, and social studies. About all levels, year levels. Ring in Afabra. SSC aggregate 24, West 36. Matured applicants 28 years. Na equanim. Naked one set to say was you. IBM and J. Moore crying. Semu to me HRD. And with Brobra National Service assured. Yabama baby, I'm walking attachment. Cross from your basic FM and answer NPP regional office. I want you senior high school quantum so your new campus and a man from hospital Barkasi Road. Farms no 200 Ghana cedis. Shannon so say July 2021 admission is in progress. And with the fray 0542 170510 0542 170510 and 0207 224467. Yabakwa umane so na yene yafrefo adi nkoma 03224 98035 03224 98036 03224 98037. Hello. Hello. Yeah, good afternoon. Good afternoon. Me pacha ma radio na wo achine nkwa fam kaka ma ye. Me pacha yo. Me pacha me do kuchi. Adepa formation. Adepa mo biatum nyame nhyira mo yeti o. Me biatum de bia, me biatum sate de ni ho agropla. Na srem ni aba no. Woye no nsem kana ensiso. Na srem se be ma no wakoda na chipen ana se be ma no wodi na chipen. Eni press wo jabonchi ana se dia ogina domani di be ma na atemsa. Srena awale de me kon wale ni wo ko hunu onu ne fitie ni wo gina hunu wo hwe ni yi wanjanto because fata you of me condemn ekeken se bi ni na no wo fe isi so fe anti wo hwe ni yi papa yo Kings TV and na Osecrom TV wonum efadwumadie yi live entu betimi ahwe no. Hello. Hello. Yeah, good afternoon. Afternoon, Marco. We didn't be free.
Yes, I'm not going to yes, what you know about in San Frederick, what the mouse or the marrow. Learning to find money. What you find with the man, I'm going to come on. The Tamu to offer a penny and Fanamco. Because that's a more. Nyame ensha papa MS Frempon se wa Elizabeth wasere sa Margaret Akoma wono so se menya kokko wono le hwe bi hello Mira Good afternoon, Maa Akos. Good afternoon, we didn't baby are free. Maa Akos, nyame also. So the wow this what in Robert, I don't say but you can't say Maa Akos, the party wa dauruma. If you do me, this is me okay. And yes, this is you, Papa. But the media about Onya, but you are going to me say, oh, I come Kappa. By send out to tell you did the Atamro. Onya, but no, take any same one. The Moses, one is I'm not going to get your neck. The Moses of Barnabas, we man by. Then you have to tell the beauty Atamro. And to the channel, Onya, but you Nomra, 10 you know, Miniano. Everyone comes down. Oh, we are one of them on channel. Now, you will say, so yeah, that's a papa. Papa, Jen was a condemn. Be careful, what has we fancies done? Hello, Magusia. Yeah, good afternoon. Good afternoon. Only talent. Want to be Modino? I want to be Modino. No question. The word respecting for me comes from produce and what the talent in the market. 7.9. Because if this weekend, then 4 days, we don't bring the animal to major, so I'm more bonny and I talk credit. Yes, you may find yes, you know. No, I stop taking it in other side. Or pick out my casa, or this is all my Cafra. I'm never going to resort. I'm a chairman, I'm about to put in a dairy, Namicha 20 days. May say in some heart, man, there one idea the MS3. What him said, 45 years. No one knew. Maybe making a kind of pay and win. Because by anything or banning Muna would be in a Tembasa Basano. And Obano so did the meaning say yes, them and no church or Coco Green or Coco didn't hold the year. No than to swan or Abre Bemery, no Generation and I know Chia Amano. The Baya would be a Bemano, or said they hope to the Menana. Come in Yamo Mabata, I told you, would the pass or what? Ah, on your Yamo Mabu. Hello, Mama, I had to Akoma Open 7.9. Yame ensha papa hello. Minya ba papa bi. Minya ba to papa bi e. Bibi aboko de. Kristo adom ya nwa din sa tro konkron. Ebe nyame ase. Ala ko a ono show South Korea, ezo wada to show ansa na wada. Na uni. Me ge no onsia kata. Onye de medi e. Minya ba go jare ne. O ye be mana abohu oba bi e bi oton nsuo. Osobebu ni kristo. Ozo onye ge de se de bono mo de me pese me fa no. Na me ne tena o fa ne ne tena agosi obeka kire wo se na me je madwuma na wo hia me esu madwuma no kwa ebe na nkoye o nkoye etu oba yi se de o ti ka e bi atam o so free be na yo kwa ente o ma 2 million itene o ba go duru ba bi e da na mo ka no konde mo ka e ta ba se bi a o ba no se itene bi si ba bi na e ba tenye sa pa dia Akoma FM 87.9. Papa, obi da was a calling rough from Boa. There's a top on a bit before. The big quality ABC, no, if you visit the quality ABC, but Tabeka, Akoma from Quadia. I was here, Mommy Diano Crano. Why, never fat. Margaret, Mancha, when you're South Korea. I'm a child. Yada se papa ma vekini kunu Mr. Bosompem Germany was say hey say ade nsuo no ko straight sa no a eya na ye den sa Mr. Ajima wo mu bisa wa say wo mo ma sa wa say Margaret Akoma wa say pastor ko pastor Julius so condom so man ka bro free ya wo be masri ewu hello Agoje boni menu abeme nemo atene mo mapa meju so ana buna na ya ni kuma asa na mcha condemn ani ehum na ye raje bi da kwa so papa su do kon ko tiam ani ya dem on top ni here na ya yi stadium papa no ma dinu mo ya papa na na so se gumema ni mu ase ada sira me kasa wo ba sa se na me ya di babu ma wo
Bible no kwa ji asaba ma je papa no azam yi buoni ani je nyina ma Bible akoso busa o se wo virgin ai oba na break you ai wasa ko mu ase ma ta for ba pen yana Bible na wo ji ya wo si wo kan kwento ko Bible no papa wa aba me go fo ne po papa say ko na na wu e na asa asa mu ya tan nta bo hu ya ko honam ka mo Bible ni ago wo so kan nyina ni ti wo so nka ba ja se e yam ja so ba no so won da so ba no so ba kata before ba no ba se na po ni mbo afi wa na de ne wo gume mani mu afi Bible no ta yusu ya no ku ya ka ke Bible no ya ka so mu kan nyina no to first na kata so mu aka mo wu wo ku ko du fi no Bible was no ta je nko mu a wo ko du fi wu ya me na ya ro abo te ya ni ta ba Nyame ensha won so hello Maa Akos Mire oh Nijusu mo ata for profit kwa mu hawi na mishrawo Maa Akos ya ba me cha amazing grace market for so cobra Maa Akos ni yene ba kwa adwa na Philip Michael mu Maa Akos ya ewi aso no ana condemn kan no be se wo pe wo mu aka wo mu awododo pa wo chemafo ene domo operators awo de mo fa kwa wo go we awo wo de bo ni ase wo so na be what be se 44 se say you na me ko benye 3 years kwa go to kwa ni me mo e ba na nyane dia bo ma no me se mo pa e dan ye dro bi ma no so wo ya ye dan ni mo sarwate obo bakrao That's papa nyame enshira abiam danso wasesa Eric Befi was it true Mavis Donko one so shobi hello yeah good afternoon Akoma mun sam dum ade sunu Uwe ni almanyi patasiye mago bebe pa die in 45 years afi ni se wo betwe ba hom ani we die se die ni na wo se ye yo na wo ba no so die wo play pa o be ma yewu wo so du hol mo bo so bi ni se pa no diabetic kare wana o gogu so na o hen na fe die akura ne nya ba sa se sunye wi se so ho man so en ze o ne twi e ma yewu yem fi en se gwieti yeah that's papa nyame sha Hello. Yeah, good afternoon. Good afternoon. I want to say. Krista Dom. Your friend had offered me because I feel Kumasi Park. Me, my didn't say, Pan, say, the kind Obama. Yes, a brow at the bar, Beman in Kenya. Now, Beman in the Mushi, as Obama said, no one, I know the bar, yeah. The kind over social, who say, be a Bemano. The night you near the other no when in Yaho for the first day, it is a means or if you be by ya. I then a whole over social, I said them and them so send them from one good yo, Mubian one time with your uncle. I must say, what the news are Brennan, what is become here, what Chakwadano, it is a one to declare by the what, wouldn't would say no one in the new. What can I know tomorrow? This can have a do and pencil to say. Not a Colano Sass and now new because a bar. Me, dear, me who is there, Obano. Nanko open Mississippi with that Penetico Pua, no one in the news and about better than your purpose, you know what you didn't see. And as they say, what they buy, and then when the young man call you, mano, into the say no per se, or find a backo, when the question of what you would have man was half a count. So on Penua, Aquadana, the money, Mano, what's in Tiana? Yeah, that's a papa. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Mama, now dinner baby are free. Yeah, I'm quite. I think because of that, you know, on a camera, on a letter. You, then I say, on the community. I should have said, about morning, if I would have sword now, be a bomber. The suddenly now, the don't cook me this year because I missed the time of your year. Because then I'm the kind of warning. Akoma FM 87.9. But make I say, I need my that. Oh, I need to something else. Oh, no, yeah, I get the first one
na ne kwa kwa na ni tada ndawa se Yemfa ofrefo twa to kra. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Good afternoon, mommy. What a good afternoon. We didn't baby afrefre. I don't get a fear crowd. Yes, yo. When you're sorry, that is the idea. No, I don't know. He said, the crowd of us are no 46 years. No, it's still on also shows our virgin and the crap. Down the yarn or back on to me, crowd is 24 years. Still, I'm also a virgin. The crap I said, that is the kind of crap. Yeah, that's a papa. I'm your dear afrefo Juma Diane Bessie. Mr. Ajiman, that insult today, you have to cry for 2 days because it's very hot. I know a day. I know a day. Lady Nanoya. I know ya. Yeah, virgin. Experience about the number of family and virginity, number of family. Marco, the baby in a biatu. I&D or biatu patas or boutique. KD fashion so could you also were beer to Mr. Samuel Obey or Kochi. On also so what be at my Lydia or Ahonjo, Vincent or Ahonjo, or Munina Beatum, Desmond or Cobain, or Munina Beatum, and a digital satellite atomic or Trader Junction Marco or no or Tonton TVs into also TV now, and any paper and wish ya was not be a radio, no a dumb wish no muti, or more a Beatum Paname in Shra Munina. And Patasia or boy will be atum ewo. Uko UK portrait da kuswe biatu. Kofi Netherland on the Savia to Yamisho Munina. Na me say Maa Akos Esther yebenya na me dey hear me papa okay Esther ewa abusuam oda abusuam asemu ba esibiso na wiebi enti Esther na abusuam nso ne nsa na won famra na wey e kan abusuam ni na eyen nguasia ma abusuam onu woti beda be man nche 2 million obeba fase me okan e ba on nche me kwenye 5 million na ade ma me 5 million sakatwa na 5 million sakatwa 5 million we mo no abenyo 5 million ye kokwa na nzinte kuma me na me yo bi ne dia ma ma ko ba cho ba Facebook kwa omo e be dos Elder Richmond Church of Pentecost ani ma kokoben woni na yire Anita e wo Germany ono nso e hwe pa e sofo Ajiman Pechi number 1 osofo nyame insha pa Josephine yeboa na afi ya boahema omo nyina e wo Italy omo nso e hwe gifty or Kuwait from Pechina Metuba or Kuwait now also or share live me amecha or me wo UK Radinsa pa Mr. Jekum na yire usa e wo Accra afi BJ taxi driver 1 o hene asi Pechina Metuna na kofieje na sene no afi abena sewa o UK na Dr. Felix Edu say danso Aboduam South Africa ebra ba akopenya mi so na afi aboduam ma me afia o Kentucky won so na akua Josephine Iceland Radinshira wo munyina aboduam and fans of Akoma nsem fans of Akoma nsem yamamu boza omo bo adwuma papa yeah baby say mama Akos I'm watching you live from Germany Berlin Mrs. Victoria and na busia mo so ya chia mo na sister Abigail UK Abi no obedi me birthday okay be birthday mami ya Ebinyami Shan pa friends of condemned for nyina and have 5 boys mami and so ma ko na mpacho mami nka ma de obi sendi is kase yam fama yen sister na sebi ne nsa etwa no and am say ba Ghana time no ye 11:30 bibisa na nsa ne anadwo 11:30 minum kentro wo so scanner dia ba na menhu nipa kro no ya wo this kind of na se enti ayi no wo ye kwa mbechro na menhu nipa ko obi susu say wa send this car amame me be na nsa ne ba sa time na mesre no onfre se de be ya scanner dia nipa na nsa be ka ba se ye boni di mani hunu se yes asema yes na edin su bebre wa ha yenya mo boy anti e babo bebre ni nyina that's right enti yenua ba ne sika no no kwasem se yenyanya nia e wo se yenya no yenyanya half misramo ye bese ya manaba
na yewo nkomo a yene no ebedie nti se ukwohwe na opesa wo send sika ne bia wo betumi e de afa 0245 301462 0245 301462 and 055 3672 173 055 3672 173 o de faswa yensa ebeka abnajen yedawase Monica Frempon Brago Jennifer Rebecca Dupoku Nana ma onum nyina no mo hwe Margaret Akoma Mami Dufie Evelyn Ousu ansa Abiam Dansoa Nana Twibu Osiako wono so ehwebi Nana Bina Praise Sarah Pinso Mavis Donko Hegado Nana ma Dokas Ousu Grace Wonder Nana Kwame Ahofe Christiana Enna Obinewa Aisha to Mustafa Ernest Ajeman Alexander Kwame Sharif Ghana one nyina na omo hwe dwumade sister Hetty Frempon mame ono so ehwe sister Sewa na ohwe bi tese wo mo hwe bi no na omo do Facebook for yadamo ase na uwo how bi na opesa wo de ba kuma mu nsam dwumade so na yesi ano kwan ma wa 0246 824549 producers numbers no 0246 824549 0553 672173 0553 672173 and 0246 903987 0246 903987 bakwai police for na one so ebiatum trade police for one so ebiatum God bless Herbal Center Dr. God bless wono eso yasre askwa one Presbyterian Church na hwe animu Foco 2000 bookshop and stationery wono so eso yasre so one mo fa bie no Labion Hotel yeah pechina metu hotel papa omonso ma ko mbacho na pechina metu police station pechi wa police for ya inspector Cletus ne appear na fe sojaman Victor na fe Mr. Suman chief inspector omo nyina bra kwame omo ya de pa omo fa dwumede ni agro in charge of mame condemn wa on o San France ne gangan twan wonu nyina ehwe bi ede maye nyame ayadoma wachina mo besan atien kandia de ba no eche kure sei ya network no ejina so pampe ya shamobo senti nkobio ejina so enu nti yamra with our numbers no na yemhwe de ekoso ya dem ase ma monity a enyado akuma mo samayenti mi unu ya ama brabo me pasa ama meni sota mi o refo ba me na me ni o akuma mo samayenti mi unu ya ama brabo me pasa ama meni sota mi o refo ba me na me